O te fia lava fa talo fa bo folo fa tu le vanga o le fi le fa popo o le tatou por kalame o le tau te ia e mare manu fa o le tatou o tu nu ia tau te ia e mare manu malo tau te ia e mare fia tau te ia e mare oli a wale alofa o le tu o tu I matangiolo o mafai ia ona tatou to e ulia le dei fiafi o le aso tofi ia il faita waso masani o aso le tatou por kalame aso na lima o le masina fai o le dei tuisanga Bluwave lua se furu ma le fa. O le tō ona le dei asiata whanemanu le fo o se e mai pe au ngalu o le ea. E tautua, ia, ma longo puia li lo tau pa ia ma le malu lava loa. O si o tātou o tunu o mai tawhai fia o le dei kelope. Ia po fiele e te mafuta mai ai. Ia, o le au onanga masani lava le nei alau ala ata, o le ala leo whaasalalau, the one and only Bluwave TV. Ia ma le porokalame o le Tautai. Faiva o le aturu u dei fiafi. Ia ma loa fua ai la ua maua. Le lofa ma le angale lei o lo tātou ma taisili le langi. Ia wai ui ai na fisuisu iai le tau ma tala o le tau o mea e fai, le suinga ma lie o le aso ma le aso. Ia ai le ma fai o na suia e le liu foi. Le lofa o lo tātou ma taisili le langi. Tau te ia tui sa atu lau whanua o Utah o kai. Lau ele ua amata ona eva aia le kiona e pae mai ona luma maota e o lava fo I lunga o apa o fale po o tau o lunga o fale e pei o ni lau au o sina faʻasoa atoa I le sina mai o le kiona a o le malulu e ese le maati ati ia ina dei vanga o le afiafi le no famaleanga le leo tātou ma taisi le lang e uiala ino o utana noa faa o lo uki kalangoa I le aso lugu in reality ia ai o le aso faitau aso tātou purukalame le whaangaso longa ia o le aso tofi le nei ia lo famaleanga le leo le tātou ma taisi le langi ia kako whaiaia nganga fo ile mai kako karangoa ia whaanga o manga I malole o le sai malole pale malo fo ile tau atai e iei fo ile manatu ia ele I manuia ni vaenga sa e tau mawhaia o le nei aso awalanga I te le ni tatou wha malo pe a e manuia whaiva al fisiri whawhawhia la pe a le manuia e iei se mea sa e puru nau ai e iei se mea sa e nau ai lo loto pe tai ua mai ala vale nei aso o le aso tofi la atoe o lava I le aso whareile mawhai uina le vai aso ele I tali mai lava ele I matala mai lava ele I talia mai lava whatsoever awane I misi awane I muta lo faa moe e sa ola ukana awalava ne I vave sele mutuina lo faa moe awa hirisi kaka ole sila tangata e tele na umaenga nga ole lau vale alanga me e umae ua le fia tala noa I le to lua e umae ua le fia tala noa I le whanau e avatu ye se ki swag alfa miso ia awane o tatou whapena awane o tatou manatuifo ua muta se wha moe I whare taimi ta ua I o upuia masanina la ngaina au na tofia le tua se matou whawhenga inga sa e ta ua e tele lava ina ia wha mamafaina le upule nei awane ingalo ya oe e yeile taimi e whaau iai oe le tua se ia test low character la ngo le tala le na tuspa ia la tala noa mai yeile taimi le na ve ese mai ye mose le whanaunga Israelu mai ai kupito e anga I atu I le nuu fola hina au voi varka malo asi wala unga sika kuku mai fola ula ngadera mai maule le nga ora ula ko ole o upuia na fa ia I le tua eoi fa mai na ma na umi o na fa ta amilo le vaenga lea to test their character o kai se va se ke le o le menga test to test their character lono winga e umi fo inga fa ka amilo se isu e mai le po le ale ku ai nga tali tuai
I le mere su e mei oi. Pe vave o nga e lau vavale. Pe vave o na e toe a ami le fetu. Pe vave o na e toe a ami le faasala. Pe o le a vave o na e tango faaleanga me o le fale. Faaleanga me tō tino le lei. O mea e anga ngata. Ai o le a mata o na pa ia yo lima. Ma a mata o na leanga. O le sa oile o le upu le nga nai. O nga leanga ai le o mea. Ai mafua mai. E le ona ua faale tonu o lai test. E sa ola ukala. O lai test. Low character. A talo fatu I le sunga le kopo ya pepe. Pepe li. E ere te mi tau te ususu pese ai. Pepe, I think we need to do a program. E lai vai ta ua. A lai e kāre ki tara. A lau sunga ai maise le fale whionga le fale tua e saramasi. E mo mia tatou. Fatalo fatu ya Emma J. Lausen. Ai maise si au tina matua ia vai tupu. O le vai tupu to fai ono le wo to e malulu ina nei o to lau ele. Io a talo fatu ia ila to o malava o mafuta mai ile nei si tete o Utah oka se malulu. Fa fetaia ile malulu o le ale tele ni fio inga. Malole ono sai malole lava papale. Tina matua ia va ia a purchase. Te lo foi le mafuta mai tina matua ia va au te popole ai o tele foi. Se aso o te o atu lava foi. Ia e sei halo pe a koe mo mele o di ia masenga me va ko nga ia oi. E talo fatu di to tele o to le no matai. Ia sunga Leiataua Benny ia mari tau foi mafutanga le no matai fa talo fatu to fa ia fio po le. Sunga ia forsale ite fio o mani ia po le to foi o le Leiataua. Ia nei Utah nei ia stay me foi mo se no pe no feiloi ioi lo fatele tu po la mele ni vanga fia fina mulo ulu ia se foi ia vai singano mana to ina ioi ai longa o to te tala se la e se to ina masana pe ai fa ali ali de te mi wa o matua malulu a o ma aki o malulu a talo fatu ia le to tele mai se foi ia le tai o le ainga lango le fast nei Utah. Ia le sunga le pristine po le taitai. Ia matailinga basi toma ma le fretua. Ia koko. Ia ele ngata fo ilea. Ia o le tau committee. Fatalo fatu fo i le sunga le purisili o le tatou Polynesian Market. Sunga ia si ua moa. Tole fo te timu ma le fretua. Ia ma le unanga fo. Ia ma le totele la vonisi fo yo tatou. Ia wa akau o melo ipika ke manga kua ingar kele o kusuafa. Atalo fa mo folo fatu ni vanga na fiaf. Ya male totele la vo ma pa anga ma mai I tafa fia o le nei kelo. E tau te sila fia o tau lo fia nga le nei malanga. Ese o malava se tete o America. Lea live atu o le kau ke live le temi nei ele o se pre-record ele o se replay. Le tatou te live tu uina sawatu le tatou por kalame mai lau fanua nei o Utah ele ne ta o bountiful Utah. E sauru matu ta valena nei le tai au ma sunga le kopo. Ya Bishop Rocky Hamilton. Fa solo mena na matu ta vale anga ila wala le pi sau tu le ile malu lea o kilo me ai tau puao ale tai au. Ai tu tasia tu ale man na ia o le tiro mai. Maru tapu ai maru sa ale kale se scripture o pia sanga tai le tu lunga monga I bountiful iyo e se le man ia fo yo le toi a wa pi le sau le sau observation I se atu nu po se no fo anga le taimi mo te alu ai a o ke mi longa luala pe te ala tu la pe o manga ia la o lo manuia o lo le o fa ai fa vitai o le ma wala tu lo fa fonga le tu ma fo mai ona o le tūlanga fo I lele o le malulu ai aka sauro lai ko ngule o le taavale tulu
ka avale ke kele ri pingi all pingi 747 ali ka avale inge lo e mantua la ka te sa iyo o lea e matua mafana pe vela le mafana o le kamalanga le pele le kelenga a fa for malulu o kongu e mafanga fa for malulu e va ve kele la ona taia ile upu o ka ko inga skini e va ve kelenga ki fai ka ko o le la mo o le malosi o lo atoto ai na o le leo ono o fisui ina ia o le tau adjust South California mafana malulu so o California pia malulu ai le malulu taunu o mai Portland pi Oregon o ka ma aki alua tu siero wa ki lingo ka fa longo aku a matana tai tapo pe triple tu low ia ofu sau Utah o me tonu ale tau ave o tonu le kila tonu le freezer ai fa talo fatu ia ile nganga e tu ile fia i wo ma pa anga mai ale tatou po kra tu tai ani manga le fiafi fatalo fatu feo yo le tala le lei au ona te tofia le tua fata fai taulanga e fia e a mesela le nei a stete au le lei fo yo Utah a wala ngo ingi o le lau mua o le ekalesia skriso lo pe yo senga tai po le lotu ma mona wa sila fia ye le toteli o le lau mua la le nei e toi titi a te le atu farisai lo tangata arua kua pe toru le fafale farisa arua tu e kasi se street umia ko yiki duas full farisai e tu fatalo fatu lai no fa epikopo malava so ngai fa fe ngai nga bishops o le pole bishopric e to so swani malito o ofisa prestino steki petriaka te tai vae nga le krama ia a me se foi o le vaitulu sili ia maritele na prestino le awalofa fatalo fa foi le prestin sili le ngole o la me ala le au ye lo fa kalo fa lo ngole o ele o le kalisi atalo fatu la prestin sili io ia mai se foi o korama la apostolo fitu nga fulu ia o le pikopo pule fa malu ia male tele la o to finga io le ecclesia's curriculum po yasa ngatai I am so looking forward ila o tala noa tuai o le aso atai ia o tele lopo o fina ngano le sunga le forma ipol professor ia o po se pule a onga sa ia o onga fatua o amata pesenga ia principal nau tavana brother tavana tele lopo na nau ia apa o lo fia la mo mole toi la fa advance congratulations o le aso atai ila fiafi ma wai lo pala aulia o te awai tuai ile longinga po le tala lo ia o le tusi tusi ina elea tamali le tofana a tavana na mulo ulu ia maisia sua faitele nau tavana sila fia ai le totele o le nei ele tulu o le so la tai e lonja i pe te tala lo ia ai se tasi o la sanga po matati o le ufa manu ia le tua sunga le forma ia por professor fo il tamalo por sain kisi vai kele e po ia mo mia ma to catch up ma se pula on ina ia to update mai ia utulanga o achievements o le ua pale ai le sunga le pula on o le fivila le so tai e faia le provo Utah. So I'm so excited, looking forward. Yeah, e moli mawina le famo moi o le songa le forma le songa le professor. Yeah, in Provo, Utah. And then on Friday, amato lango le wo ko karango le wo ko skipile aso e kasi muri ke wa lo e confuse me fa pe e ve asiata. O le fome o tai a le uto sa mo le Friday le lango le uti America. O le so tofila matou tai au inei aso foraila maua lo ua vanoa e to e tua ai to tonu o le MTC Missionary Training Center i Provo, Utah. Oh, I am so excited, looking forward. Iyo e to e savalivali po ko longa ukulanga vai more than 20 years ago. Iyo po ko longa i kulanga vai kai mi fo isa sa wai iyo
ia tautua ngā luenga le tu iyo ya la mo wale vanoa I le aso forai ia e atoi mala finish I o sa vali mo ko kilu po mai kauinga ia nai potu ia sa tele na matua I o tangi ngefu ai I le taua o ina le ngana Filipino Tagalog Cebuano Ilonggo Visaya ka musta po kayo o I tonu ana amata o to le ngana fa Filipino ia mafata pena ilo mana ia la le vanoa lea ia make the most of it o mo wai le vanoa ia e fai ama tatou por kalami ioe ua falo u leo ona ole vevela malulu a talo fatua ia te autou uma lava I le lunga programe ele ngatala I le langa le sau fa talo fa o na le tua ia e ai fo I ma au na le tua ni si fo fata faitau langa pe yo le e fakasale nei ole sunga te taimtanga ruenga pasta le lua sisi ngā fua toa ia ai mai se fo yo le sunga I le ao ia talo wena o le fatua fo ia mema ia manisi o whawhiangainga pasta to iloa ai ma le fatua ia ma le to tele lava o nisi o whawhiangainga tutonu lava le nistet o folo fatu asiata ma whaatalo fatu I le nevanga le fiafi mai singano suisala masoe ai silu au vivela ale te va okay mai singago pea o kaunga e sau tuna e maliu mai tatou weva malia ia e la usu enga no faile meta upu le vevesi e nei le observer le ua join force mai ai be falling mai o le ua join force mai le observer ma le whaurulunga o le e New Zealand I Samoa le tamaita I suafa I a Samantha ai mai se la o policies ale e New Zealand mo tangata VIPs e auto va ese mai ma Samoa a o fairly stands a Samoa lava ia marka peneta malato fo I policies malato waiainga ma fainga whaavai I tūlanga o whainga malanga wha VIP makuaki ngar maruru aina matua I o utango li malua ia I kausa iri mai po o fea tonu o ta otoai Malaysia vaenga pe mongi lava walanga o le ua sa ua mai le fo kalai e ala isana fe autostusia alo ia o le ua whailoa mai ai le atunu le hei ma se mea le upu leo le detain po le tau fia ka fia I onga I se mea e mo mir siaki le lei e se mea ke I whaia me fa pena o le la ua manino au fala ua tali le afionga le fōwhitala I le se ngā mea kupu a o le lava I joy au mai le tustusinga ma le article or observer e iai le mea fa penga kupu ia le la sa fai I tatou investigations fo el tatou ai wana o le ua ngi Amerika o le atu nuu e le lei masingi le whaonga inga o mea ia iyo o kai sko fika kara iyo le na o le alu la ia le tatou pluka la me le fia fili ni fai fa vevela lau I kofi fai fa vevela lau ki ma lau kusamoa ma lau mailo ma lau muri a o talia I fo I tatou ma le tua fo o le aforfa e te tau ona join mai ai ia le tatou au vaa atoa e to'atoru ioe po le tatou ona fotoru le sunga le loia ai mai se ole fionga I le godfather po le sunga a godfather e te tau ona join mai ia ma se avatu ia I la findings awalanga le sunga le loia pika ke aru su e mai la pe yo ole investigator fo ile le ke aru su e mai ia nga saurola ia saungi la present I lumai la wadi ia la case se yo la sila mai ia me se moli mawina le tatou watunu e ngai me mali e u kawaria e ngai me mali ai yo le ia o le taimina o tatou o tonga na ona fia fa te atu lava o aso soifua ma so fanau nei ai mai se o sia o fa malo e nai nisi fo I ua ausia ni matati a le lei tūlanga o launga tongi mai a o onga
Iyo. Ai ole tatou o si fati e mo tatou asa soifua ma sofanau. Ole tatou wa sofanau mua ole zunga ya no foi Levi. Happy birthday no foi Levi. Ole whaaftaisili tapa au le langi ona ua e au lia mai ma le manuia. No waso soifua mam, te talo pea. Ia te ia toe maua nisi tausanga. Ioi, whaau popoina pea lo soifua, alo whaanga mai ia ka lepo, ma rasela. And whanau, we love you, mam, manuia lo waso soifua. Ia ele o ta ua mai tausanga le tina. Ia ole ale a whaina lea, ai whaau popo tuai ma lo whaanga mai a asiata ma le tatou porklame, malui tele lo waso soifua. Ile so mai le porklame le tautai ai. Ole isi tatou waso whanau. Ole a toanga ole lua sumare wha. Ole sunga ia foleni Josefa Masoe talo fai. Happy birthday. Ua toia ina fo isi lo matua la tau ia a foleni. Maru tele la toanga lo sumare wha sanga. Ile so san foleni Josefa Masoe. Whaaftai ile lii ina i tau sanga tele. Ua e au lia whaaftai mo mea. Oma olo e whai tonu siu tātou ainga. Ai mai se ole tau singa o papa. Whamrele tua ilo wolanga. Ma tau te alo lo fatele mo o ele atali ai mai se. O lo papa Masoe tauli Iosefo. Iosefa. O le tasini o tamama tua tulo ai si fai tulo tala le tamama tua ia Masoe. Fatalo fatu Masoe. Pa io ainga masala fai lungo le porkalame le vanga le fiafi. Figo le o le papa le por grandfather le o le sunga ia foleni ia o se tasile o students se matua o ngana Samoa o le matua le yorga kale a fero lo ini malanga camera pe ia fo ile le bol tanga ta fo ile fa manu yanga le na is a photographer e poeta tele fa la ina felo ima poeta o le lo mua ai a tu la ile folo sua folo ava ele le fo sura konga la ka mo volengi a manu ia tuai ia fai masui fo lupe fo ese lungo el proclame te te ia fa manu ia tuai lo waso fa nau ile so o le atali manu tele lu fa tu sanga o le stato fa nau ono su mar fa tu sanga o le sunga ia malo tau au kilani tau mata ni mai tatu fa manu yanga ai ole auto mo fai pe fai tau atu ono le te fai tau atu ngai Amerika fa manu yanga mo le aso soifua o sio matu to mapelina o malo tau au kilani o sata puala ma ngefu papa toi that's right yeah being I for ile tua ilona lofa malona ngalelei ua mafai ai oele tamapele o naulio fia mai ia mawaina ile so le ono manuia ile so le ono super fatu sanga lo sifua fatai ile tua i tu sanga fa popo mo o tama o ma tu talo alofa le tua ma toi fa popo ni siaso o lo soifua awalo fianga yai ia matiuti tonu o si tatou ainga ai mai se ekalesia o tatou au auna atuai dad fa avtai ilo tu singa matou le fanau o matou manuia ai mai se lowolofa ia matou fanau o our grandchildren. Once again, a big happy birthday, Dad. We love you. Alofa anga mo o ele tama mai ia mam. I just want for mom. Ti polo so do sa o yere ge se nei warning ai ya ke o se ya le fi mai se ya kai si to ina o fa wete a posa ai me se ma to lo fa na ai fasil si le lo fa anga o grandchildren o Susan Stephen missionary sala Veronica ma tilani mo o papa ia whapopo tuai malo whaanga mai a asiata ia ele sunga ia malo tau au ki rani. Hato angore onu suma whatu sanga ele. So,
Ia, le si tātou a soifua o le tamaitai ia sina sa ngala manga ia la le. Ko inga kamale le ki dia le mai. Toanga o le sumarfitu tu sanga. Happy 17th birthday singa sa ngala. Happy birthday sina whamruile tua i lo soifua a lo whaanga o matua o uso a maise o lo whaanga mai lo auntie Queen Belinda. Ia, manuia le atuanga o lo sumarfitu tu sanga whapopo tua i whamneanga mai asia tamu tatou proklame tau te iai. Whaasolo pea tatou congratulations la lea. O le whamalo lea mo le tamaitai au le lei le nei toi songa songa e so o lava e sione tama o i sione tina. Belinda Elizabeth Walotu. O le viinga e fo i le tua whamalo le tawivi whaafitai wa whama e ina o onga o le nei tusanga. Malo Belinda alo whaanga mai your siblings, especially Mom Belinda Quincy Walotu. Title from Hesbury, California. Popo tuai malo whaanga mai a asiata. Male proclaim le tau te iae. Congratulations once again. Malo le tau wivi. Ia ua whae wina le nitu sanga. Male manuia. Iyo. Ia mole tu elo whaanga whaafitai fo inisi o whanau wa onga. Ia ua whaamai a tau mwhainga. E se le popoko ngai kamaiki. O le sila whaamalo leo longa. O le whaamalo lea i le alo le sunga ia mau. Te lope i manisi ata tu ifo fatasi e lunga taimi lava lea. So kilo kunga soli. O ingor whanga ure li leo mapa. So kanga le ilo su enga kunga. Ua matua ine nefu lau channel kauka ungo ingo kamaki. E mau kingoa ele o maunga wha ingoa kamaki ngi walanga ele o laka laka i ronga kamai le mele. Ea, congratulations ia te oile atali. O Marcus Willows Renzi. O kaseng. O saori maule pronouncing o ingo ngi kamaki. Ia, maisio le sunga ia Marin Hunt. Ia, e maisio te maitai. Ia Gwendolyn and Baby Kaloni. Fapia Ruby Hunt. Fa malo le tawivi. Congratulations. Sunga Marcus lau. Fa pupu lau ki le lole fa uminga sa ongar fingol swafa le ngol kama. Isa si atu. Congratulations. Sila atu. Toful ta maititi maripu. Ula lole. Ya e mese foi o le telio certificate. E ui ele i o le tu ainga level lea i aso foi o sione tama. O siona tu tama. Ya e whaafitai i le tua. ai ona o le tina. Awa e mau ki ngoa lea konga kosisina maneka lea. E mau tinoa pa wale o le tu ainga ula sa i taimi foi o a onga mauia. Pa wale o le tu ainga ula sa pipi i le ua. E le avea i aise ula lole. Na o le tamale o lau moso oi. Ua mango manguloa tongiro i le lampisi. Fa maloa tua i le whanau. Ia, mai se foi o nisi o alo ma whanau. Fa popo o tua i lungo le prokalame. Congratulations, malo tau te se so mai o tau tina. Oh my good boy. Once again, ia e tala noa tu foi ta ita o ta masani le mele nei o le tau ngau o le ua. Mele nei o le tau ngau i lumo le ua i le se mea whaingo fi. Lala na pe wa tau wha atupu mai le nei taimi. Le mele o le ua masui. Ia ona o se me ona o se me ua masani ai. Le la ta te whaafetai. I lo tawa ai atu i whanau o te tupu mai. Ia. E longo fia le wha moruinga le wharekua mau o ia ai me se fo i o le wha ulaina o whanau e matua me tuna e longo fia le tangata moni ai ona le mawhauwhau le so o ye tamaiti. Ai a tau sila tu lava le tutu fi whatua pola mai tua pi wha lafi me fo i le tua. Ia o le tūlanga fo i le sa no fo ai le a o ngai taimi. Pito i tua. Fa maupo le pati ma le pō. Ai saungi. E lama uma ula lole tu mai tio le ati tu lunga msava vali tu. Tata tu maralonga. Ia si faru penga yakaya. Fa sau peta tu wataya. Pa fa pio iai.
mai pia tau nei tamaiti tau te leiloa o le taimi nei e peye ua fio i le langi pe ua fio mai Yesu ai mai tamaiti o mai lungo le tau te iai o lato wata i oe me lea misa ia whaanga solo mai pia a tau le whanau au mai lungo le tatou por kalame a mai pia tau tamaiti ai tau tu umamau a tau tina i oe o le mele la vai atu tasi tamititi ai la tau au na sau ai male anti male grand mailu te tatu malolonga fa ul proclame pe a mai atatu malolonga Ngale tautua le PacificEzy le masina tote sema mamawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tatou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i opa i aso te tasi. Manatua o loa whawau pia le tatou whabitoa e nao le lima tana pia e whaonga ina le PacificEzy mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tatou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tatou account. Ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapatoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe tau tupe tu stupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o varsalau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātu PacificEzy mobile app mo le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le PacificEzy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more. Or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. taimi le wati le ua toe se fulu pala 5 minuti o na tā lea o le itunga 5 i le taimi masani ia ale tātou por kalame le vanga o le afiafi au te whaataro whatu le tōtelo i la tōru ngol proclame share le tātou proclame le vanga o le fiafi o le ai au te rea watu le tātou issue lea ua tele ai fo i le pisa tele le tala le vanga o le fiafi o toi mana tu no fiafe mai lava i le tūlanga ua tele fo i fina ngalo mana tu malangona ono se whaatatara noanga sa whaia i lunga o se tasi o podcast po o vaenga whaasana lau o sio mātou ia le breaking waves le sa fisilingi ai e le tamaitai whaasana lau ia Hannah Schmidt ia se tasi o tamari o le tunu e yailona e yaiona to mai pe ona whailonga o le tangata e pese fo mai ia i tūlanga fo i o le la e ma le manu o le tunu pe ono la e ina e whawhawhine tu lou ia le vaenga ua ta ua neo whawhawhine o ia fo i tūpā o le ua a matau na sawa le la tūtā momo e le ni vai tau le soifuanga iyo e ona ua tele na prestene i le whata mai le taitai o le tuanga pi ua tau masau i la le anu le vaenga le o le tali la lena ma ua le tamaitai le sa tali ai ma whapea mai why not? Ai se ai le mafai ai fu. O wakile ila le langa o mangako o tele fo i maupu matala. Ea, ai mai se. Ele ngata o mātou fo i o la mātou tautua i le longo pui ino le pa ia mano Samoa. Ai ele ngaka ilea. Ua o mātou fo i o ina ia mātou a onga mawhaala potuputunga. Le anga nuu maranga ngana. Tu mamea sina le tātou watu no. Iyo. A o lea la ua whaari le whinga ngalo o lea tamali i fo i tulo. Tulo wau te le whapea. Ai ona o le issue leo te tau mawhai e whasoa. Tasi lea vahenga ua amatai. Ona maua le upule maua le tuspa ia ua amata ona so ona nunumi e le lalolangi. Iyo. Kasi lea vahenga. Onga o le soifuanga le ngei. A whaapea e te polo fesa i le tulafono.
Makula o whakaikainga. A whape o e ke polo fesa i kula fongo. Ua lava ia ngā o le kula fongo e whai ia ilo finga ngalo. Ioi. Lava ia le kula fongo. Ai a whai e ke polo fesa i kula fongo, ai o ai mea o le anga ngu. Ulo te a whai e le whape o le te whatu e le o iei sou tūlanga ma sou whai longa ma vanga mpenga. E o i me whaloko i whale isi a inga. E o i mea singa sa mo. Ai o ngā ua e a mai ali tu ai ngā mala mama le tu ai ngā status. Fo ile le tūlanga o oe o le polofesa o le PhDs. Ngā peia iala ia le ua polofesa whaasolo a kua mau kalai whai. Na peia la ia ua sao ai uma mea i tenga nganai le ai wha malulu atu. Tu lou o le upo e tō ia tea. Tau tala fo ima le awa. Le ai e se se. Ioe. Ave ese mea i o koua ia kakau. Ave ese le mea lea i mea o le anga nu uma mea i o mea singa sa mo. O le mafua anga lea. Ua whaale kongu ma le anga aire ke leo mea. Ulo. E lau faʻasoa atu le ngata o le faʻasala lau. O a ule matai. A o a ufo i o te ngata. E pui pui ma a puti puti i le anga nu uma ngangana i ma i mau. Le lau whaia. Ioi. Le ai koe whaafo ia ku lau sauanga o e le porofesa le po o e whae. Le fo mai po le alava lau a. Toi whaafo ia tu lau tala. E le ai e whaavale valea le nātu ai ngā manu lau ti. E whaavasi vasi le nātu ai ngā. Ioi. E le i tautua le nātu ai ngā tala noa. E le ioi. E le i mangeso ngi meongi ka amu. E le i ngono tala. O tili ngā vale tu loa. Ai afa pia o lau ngā luenga ngā o lau behind the camera, behind the laptop, behind the computer. Ai fai solo au research fo i. E au ngoa ma so walu e ke alu le whalo makai. E au ngoa ma so walu e ke maha. You know, lei ese mea. Tu loa. Tu loa. Pe le fia fo isi si lau tala leu te whai atu. That's your problem, that's not my problem. Yeah. Langor kele yon mor keyboard masters ye yai por keyboard freaky ye. Aso atoa na o le search research solo. Alwe karakala ngoa i ko inga maa kukua. Tala noa ta maa matina maa tutua. Maa olo maa tutua o lae nakala ko malu. Ka ivaru se furu kausanga karuai. Fiku se furu kausanga karuai. O le sui fuanga fweringi. E kau fua e kala ngoa li i male so o le alu masau. E fua i wha maungianga. Ai le o le amailo le ia te tau. Na te ia iala ia le o sauwhai mai. E ka kau ngā kāfo i malua a whawhawhingi. O le fisiri la. O le fisiri a oe. Ongi whawhawhingi, ongi kengi. Tuloa, le la sa tia i fua. Ma a fia i fua nei i tūpāpo le a whaalapo tonga o tangata ua. Fili ala tau. O ki he karikongu, and I will never ever o ke kumaua i lau maulea. E le ai ma se kamai kiki ngā whangau mai e whawhawhingi. E le ai fwoi se kiki ngā whangau mai e tampoi. Tulo. You choose to be. O lau filifilinga. Ma lo wola tupu ai. Whaupopo ai marangofo o lau ki ngā. Whai au pura kasi ma whai au kaukaringa. Ma tango lau ta mata valira i titio lau ngutu. Ma whai au se e vai muri uumi. O mea umanga, o factors ma mea umanga. Na help. I le racing o oe, wa mafua ai. Yeah. Whether you like it or not, I'm sorry, the truth hurts. Nga e soifua mai lava, le nga e le se e ke fai mai lo so fa fia poto, e toru tangata na fau ele tua, ona o fa yatu lea, o sili yatu la, lo fa vasi. Ioe, le ngor kala kusi, o le poko ila longei, o le vale sau pa ule ngā kulo, o le vale le ngā ile lang, ile kua. A faila ua maua elo poto mai fai mai, e koruka ngaka fai ele kua pe fafo. Ia o ke koe fafo ila oe le maua kuspa ia. E sa o la oe, wa e poko aku la iau suesu enga. Ai sorry se mea, o oe o le vale ilu mo le tua. Nela ngā le ngoka whaangoa re kala lea ka mai ka inga fai. Walaki a ngā e whakarangoa oe e hana. Anga o whakarangoa ngā oe.
ia tulo e uma e nga ai koe cancel ai malau whailonga ia ko tau si silala le ango i le wale vanga valo ia mai e kuspa ia me ia ua tupu tele le mala malama ua tupu le potro ua fai lava le mangaku o le kangaka ua tupu tele le mala malama maalu whaalou le manga ua sasa whaalou le manga ai o le mea maua pea e sasa le lou le fuata e le ise manga o le lou e saua i lalo ma le maa ave le fua o upu ngā le aku ia o te le ia e ne lana le ute whai atu ai e le ai e le kaangi malu angi whaafinge a fai foi e whaafonga mai o e whaafinge a o le te tau tā pena e tā sau malu so ia te ora leanga mai ora le tulo upu tu sa a e ula vale moni ka sau songa miki aru ka sau songa miki o le tama tulo ai a fai o ele ke polo fesa ai ke sau ka o mai mea ia ona e tele au fa fine te musu ne te o to e po o se fa fine pe te musu e te to e fai atu sau tala i e fa o se pulowa anga ke ro fa ngonga that's misleading. That is misleading information. I don't care po le arko inga fa I don't ke fa mai o le PhD mai fe me it doesn't matter I don't care. O le anga nu mar fa Samoa le la fa ku sa o le anga ngu mar fa Samoa ai fia polo fesa la ngu mar fa Samoa alu sa fa ila pa fango o inga o ku la pa fango e o mai lu polo fesa awe ke aru fai kaula unga runga Facebook awe ke aru o mai le mo runga ke kopi mai la unga ma me mai fai isi nga saula ia kino wai langa a ko la unga mai ai fa rongo ku ngaka wa ma sangi fai vale wa ma sangi sa ili tangatana nga asu le pu vai e kasi ala fa rongo ku o forasanga nga forasanga i foi disi kangaka le si ingo ka kadia mo saudi si o forasanga nga kino le maliwo ko male nga fai man maliwo ko fi ia ka kifak fa penga e kasi ala ka fa longo i fora sanga o kailoa o mea nga saudungo de YouTube nena ai a e fia i loa kongu ma e fia polofesa o ele ke fia polofesa ile anga nuu alu mua e faile apa fango o makua o inga kongu ai amaka mai e ke pololoa i le faingo le apa fango e ke pololo i lo le ai mua ma e so ai le tau se sami o matua o inga amaka nga tik mai oi iyo ya ale ko inga me ole mai fa mai why not e ka malu fa fini ne ai tulo le fa fonga mai fo i le tele o le langi tatau ma le langi malo fio tu funga su a le fa le lua lo la tu ainga e fa le lua ya tulo wena manisi ya tu funga o le fo wa mai ona fa mamaluina fa pa ia ina tu langa tau o loa fa tu funga e lau ke iyo inga uma ma o la utala fo ile o te fai tu le nei fia o fa fonga mai le malo fia la tunu uma le malo fia Samoa fa mole o ko ke kangi malu ang fa fingi please o kau le maule asiata au te nau le tupe a fa pe o fa fonga mai o se tu funga ia sa e ka se malu a fai na fai ona ole tulanga ole le mautonu ma le mau manatu wa lava ia le fai ngalea ai au le fai ma sang ma fa a wa pe le fai nga ele fe kaui ele tatau io io au le nau ele au le nau le ia manu le pinga fa pinga au ole fai so e ola lo loto le saunoanga ale foma i o le fato fa manino foma isa ola ia male ngo wa yo isi foma o le fato fa manino Samoa doctor ai ono fanafi le tangaloa one said o le faiso o se mea le sa e ono avea ma mea moni i tupulanga amuli o kosi silala o le faiso o le mea i le sao e avea ma mea sao e ongo avea ma mea sao i kupulanga amuli lela
Ke roa aia kelengi wo whawhawhinga si polo fesa lea posi fōma ilea lenga whailanga kala lea. Aia kelengi anga wo whawhawhinga ngā wa ayo kāmaru. O le masani, whaiso. Lea la ua kongo ilonga manga. La uka ngoroa lai tiklea. E ka kaunga kāmaru wa whawhawhinga. Si? O le winga le nā whaato whamanino. O lo whaia so o se mea le moi. E ongo avea ma mea moi. When you repeatedly doing the wrong, yeah, it can't become right. Lenga o lai mai kau o ka maiki o kupulanga o mea poeaka. Ia nga. E whafonga mai se tasi o wo pele le roto sunga tolo wena sua lopeti. Marito te lea. Iyo, tolo wena maleko, leano no sua Lawrence, you name it. I mai se foi, ia, le tamali, to ino, fatu funganga. Iyo, suruape. Iyo, alai vaa, suruape, alai vaa, mai so petelo lai Australia, tu lou le whailangi el wholonga Paulo. Ma lea nono ai. La whaele, ia mai se foi na yo la tuwalo. Ia nga. E no manatu se ia fe mai e tatou tele tele me fa solo wala nga lo no o la witono le tatou ofisa ia le tatou godfather ia me se for sunga ia sauni a fa pea o le fa funga mai ia mi sama le tulanga le tatou wa ia a le wa ready mai ia le tatou wa va se tonu ia e me fa fona mai lunga se tatou fa so ai le vai nga le a le winga wo fa tu fa malu lava o tu fa malu atu pe a fa pea e pa o papa i lau fa fonga lau fa so Leai, ioe. Yes, Paulo va tainiko Paulo. Ai o uie tala noa sa o ko mala mai fai por kala me asia ta e aru ku sa wa e no pions. No, I respect o te whaaro alongia nei whawhawhine. O lato ngā ruenga, o lato teunga, o lato tamari anga i tūlanga, whawhiawhianga. Yeah. Ele aia se mea, kau kei lofoi. O le life al tangata ia, e whamasingo mai le tua. Ai atato wolo i mea o mea sina a lea tu nuu, ma lea o ino ngana, anga nuu matūmanga. Le aila e le whaia i aisau, e ki re kango lo ua kuro malama malo wata mai. Au e te tau ma whaia watu le mea wa e loa. E tau ave e whaia i le mea lea no. Kuse, e kaumanga o e whaileanga ngu ia suta po lailau lifestyle. No, that's wrong. Yeah. O winga le nau malaina o wafea. So a whaio whafonga mai o tau le tū pāsia o whanau whawhawhine nei whawhawhine. Ia e pele o tau le loto asiat. Ia ale pele ri ile ki le mai o vanga ye so le o sa o ia ale pele ri o le ia ai o le o tau vai mai le ai. Ele alo ele tala. Awalava. Ne isao tu ai ngā manatu nei lo mafofau. Ona e whapea i lea. O le e alu e kasa o malu le ai. O malu e mō tātou tamaita. E malu, o le malu mō lau whiangainga. O e whawhawhinge, o lau whiangainga, o le tamaita. O lo tua whine. Ioi. A whia kāla sau pea. Kāsau so ngai miki. Ioi. Ie pe kāsau kau vai. Ie pe kāngi ngai au mamangu mangaia. Vai ngi au losa pe kuri mai le isumu ma le pusi. Pe whai mere kuri nga le vea ma le iau. Wa uma mea whapena. Ai o le manatu e tā le malu au walava. Ai nge i manga foi. Tato atu. Ia au te lo se whaseki mai li tāntou. Tato atu le malolonga. A foi mai. Ia si whawhilo ai ia Godfather. Wai tasi la lea tangata o le whaamatua. Godfather. E whaamatua ia te ia tama. E whaamatua ia te ia tamaita. E whaamatua fo ia te ia whawhawhine. Walanga a veo e ma Godfather. You are father to the fatherless. Tato le malolonga. A foi mai. Whawhilo ai. Ia le sunga ia Godfather. Ia por sunga Leiataua Nielsen Petersen in uar tatou proclame ne vanga fiafi. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras.
No job too big or small. I'll see you soon. Whaonga le tautua le PacificEzy le masina toa te sema ma mawa iloa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaasifunu o saunia mo ana paanga e lua sifunu whailonga mo Samoa e lua sifunu whailonga mo tatou i New Zealand nei se ina whailonga sifunu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loo whaawau pia le tatou whapitoa e nao le lima tana pia e whaonga ina le PacificEzy mobile app e whaatino ai au tupe whaamoboni mai lau telefoni whawe ai loo manoa fo le tatou direct transfer e tiposi mai lau tupe le tatou account ma whaamoni ina fasili lungo le telefoni ma whaatino lafo ina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio na mai, mo li pe teu tupe tus tupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whatina ina ile au nanga ale easy pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o tāhu huma le taulau whatau i mangele. Pe wala au mai le o Barsalau o Tasi Onono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātu PacificEzy mobile app. Mo le direct transfer. E whasawa i lo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausanga fau i ai nga umo Samoa. Mai le pulenga mara whainga renga le PacificEzy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. A whapea o le o seki tatou misa e mafai on whaafira i atu. Ia, i alua sunga e le reimaenga o le fiafi i lungo le tatou proklame o le tautai e malo le soifua manuia Godfather i le reimaenga o le afiafi. Ia, karofa asiaka. Ia whape foi whafonga re kungu i on kupu mo e. Ia masalo o mga whawhelo ia re kako kungu i nge ia a whiawhi. Ia ai. Ma roso fo mo ma langi mawa misi lava o e asiaka. Ioi. Upa aia tu loa i le tātou background a mai seo le tātou ofisa. O tau maringilingi a e ului mata. O tau maringilingi i fo ului mata. O te ipo. I oe whawhitaia o lea lavau tele i o atu. Ia, ai whatala watu, maa lore se fo manuia, ea, o a maile nei aso, ai mai seo tātou wa tinu o i New Zealand. Kau leo longa ku, Ia. Kau leo longa ku le, ia leo longa. O leo. Ia, o leo lino le mai, o a mai New Zealand, seo tātou wa tinu. Silia kulo Amerika, mo kaunga e koe fo i mai. Ma ngai re kau o vai aku e ko kia e kama Amerika o va ku la accent mo la kau kala fo le pe o kau kala a Trump i fa de ongo upu me fa penga kwa va ve vo nga kama Amerika Matala va vo i lo so na fa mai o le yo le la va manino ala o ia accent fa Samoa io ele ai se tulanga me o tausu i fu la o ai na o le marulu e matautia le marulu ne Utah o lea ua fai o Utah le tamile nei ia ua vai fu le malusi le snow ai na nei ia vaenga la iti pio vaenga amata le tate vai ai ia i tafita fa mauta ainga ruma fo ia mese fo ia o vaenga so se manga ala wa vai fo ile nei aso ponga pato nei America. Ia, le tau nuu atu ia te sunga le no ia po le tatu uso. O lai lungo le ala, le o msalo au kai o mai o lo poroka le traffic. Ai, o mawhai lo mai skaimi ia on kaungu mai la ia le kako whakas. Ia ai whawhkai o leo maua le ngofo i kake faʻasoa ai maua i o marilo i whai kako poka la mawhoi ma kako mka upo nge fiafi. O ako, o e pesi lava ngai au whawhawhinge, po la lava mea ke soka whai ngai au whawhawhinge. Ia lau sunga Leiataua, o whawhawhine o lai le leilama. E le ia se whaale tonu. Oi, o le malu. Ai o le malu, o na sa sauno aina se tasi o lea e tau walu lo usa. Anga i se tasi tuloua, o te loa i o mai mo mai po la wo sea i fo elo na a ingal tatou por kalamele ne efiafi. Ia, i sana whatatara noanga rungo le tasi o tatou wala leo whasara lau, o le breaking waves.
le sa fisiling ia le so na finga ngalo e le tamaita ia hana spet e o le aso na ngona i tulanga o le tai no malu fa fini e po na yo tatou so fa fini pai le mfinga uka uase o le te tai uta uase to finish fa fini na ngau te lo o le tama ia ai sau le tama why not ia tulanga o la e pina te longo ia o le aso fina ngalo o le tama matu Isa umaka it whakaranga hana ma po kalame nga ia sa whake ia foi au langa kali ia ai o kena ngonga ku pere maru la ko ia ka mai kai o mai ali e ka ko kakau pe au fifa kakau ia mai ser fa maruinga foi o ia ku ole mamanga ka ko ku ole va nga ia aru ka ku ka ro langa position ma ku me ka ku ai langa afe ave fa penga me ia nga ngai rela ia le wol pe fa le maru ka ko ba foi i si pe ala ka mai ngi ia se uri nga ko so po oscar dia ba foi ia fai pe ai o pe ngai ka ko pe muku a ba ko design se ngi design sa Samoa ia me foi ngai kupu ngo kupu ka ko mar e ka kara lo fa pe nga ia longo winga o ko fa kai malanga design ma le wala fa ia ko ki fa pe fa se design nga fa fingera ba pe ka ngi mar ia nga se ala ia le ngai me pe fo me ia e le foi kau fasa so ku kero me se ko fasa se me foi manga me yo da ki le lava nga le mongu yer ka ko pela ka ku ma aru ku ka ko wanga me ka ko masangi ka singe me fi kere pa langi Samoa mal Pacific o le ku mau i ku manga mai nga mua of Leiataua ole bahenga wo mai tawina i tatou au mawai ni usila ma tu no fafo tu lo se va tu lo talalia ele afia umai le hotel leanga ole si fo yuru le pitola au le lo mafai ai nga tufunga ai pe ano fa poi lia ele afia fu matangi mai la tou lo apo mamalu lava ile la e ya le tunu asil sila fo ele ai mangingei mea nga ko kupu mai le fia se lautou sanga tanwai le te moli mawina o matua lo soifua o lo mai mo mai foi le to tele o nisi o le lawao sina le aya ngi ngai mea nga kuku ele i tele foi ni tanga o foi isi to ai nga malu i bo sau nei o isi to ai nga ai mangi mea fa penga ai ele me tu lai mai a o ina tele lo si la fia ma lo poto o matautia ma le approach le fai tu no i fafo o le approach foi le a ele alu e faini me fa Pacifica ele se supporting o e mangi funding ma me fa pena po faʻasoa i le mele lenga e ai me e taua i lo tatou militino ma tu moto le Pacifica i pe yo fisuia inga nga anga nuu ma faalinga o le anga nuu e ai me e apo ia nga o le mamalu a ia o au mea singa a lo tatou utinu o Samoa e ai la le mele o le pea ai o ke ilo ia isi kufunga walu lo latou wata mamai sau le tangata fo i lele wai e ngofo o le taimi nei o le matua creative o mafaufau tama whanau makamaiki e ia la le sika maiki ki po le siki ki ngofo a sila nei na sa faita ngata tau sa faika ngata au asia fo ia onga mai le amatanga mai tonto sanga na so mai sa tau lunga i tanga tau o le mea o mai tauina ua ku'u le kakau o le aku ai ai isi ua kau mawhai create lava la kou patterns ma la tau lava fa e o mai a kia o mai e mawhai ngau whai kufunga o ke le manga o le mele masangi e amalu o le a Samoa pato ke manga o e design nai le mele o le si ai mana tua mai fo e iai mea mawhai nga e whaupopoa e yai me ki le ko fa popo nga ono ka ngai fa pipi i lo ki e la ai la marmele o le tata ya ai langa o nei na pole i ataua e ali ko lo se furu afi ku roma ai ma ya ku lo le me ka ka ngai si fia le fu o me sa ka fa ma fa ali fo i lo na fa lo ngia mala na respect i le fa tu funga ai wa lo nga i se furu afi le o ngau manga o kupe ma manga o Seleni ia ona lo le ia ma ke ia le wo fa kanga nga ku wai le mali pattern fo le por design
o le maori po le design na lokonga ia le ko ko fu fa mai ia batu te mana o ia ve ese ia me ia ave ese sa o me o fa muri ali au ai ko ingi fa muri ali au fo ia kau fo ringa pingi ngal o maori lango ka maori o ki ngal sa mo si ai le ai na me elenga ka nga asiaka mo ko ia wai ka kau ma ngai ka mai ka fai malu o create o fanga o meio ko create ma kam fai e sui ele malu ala vese la ti value wai le kau o ka kau ma man longo winga ole fanga ole vesenga nga ole malu ma ese le mesa masang mai e yung kako o si kami kako ba le malu le si lus fu ko sang le bolum ole ko kau o malu yes mule ko kau for kau pa kako kam fai menga kau er kako kam fai ka fiofi ya designs la ya ai me se foi mengi inga ia ku maulu malu lenga ku maulu ia value le value le ko kau mo le malu ia ku mau awa e wan se songa fai lo ia lenga wa o pe ara for ma ko eso isa a kar ka ulima sa pe ka va sa mo asongi mo ka ulima ko me so kulanga nga le ka fa ko la ka re mengi o malu pe songa fai ma sui designs ia mo songa ave ka le ka nga ave ia longo winga la ave se lo la le value le funga ka ko ngu ia ma malu le ia ya ai mo ka ngu marka ka uso ai fa mo per ka po kana ma o va ku ka ngu mer ka uso ma monin fa mauni ioi ta ua i le vaenga lea ma e batu fa tu walalo puloa e ye le upu pule lava stafu ne pule al kufunga ia ai o le tautau le mau le ai ngā tufunga ma le malofi le anga i le ka ua i ngā o kufunga i ka ua i le la eia le atunu o le la eia Samoa e a kakango nge i wha makala e longo fiar kinkiki e laku e musue e ku usao ia mamangu po le tamatitulau pof i le pea male malu te tau male malu longo fiar kanga kairua ku e mga o whaianga i design e le o mala malama i mafuaanga mawinga mawha matalaina o vaenga o le la eia le tunu o le wha pea ia e pea o langa sleeves wa laku mga o kape o kaanga o le kaulima e pulea o e mga o ule lau koko pe ave se mai lau koko e mai lau ka amu wha piko i ruma kusore menga ai tau foila i ainga tufunga ai mai se anisio i la tau olo o fia e tau tua i tufunga mo mai whaire ngā ruenga le te tau no tau apo maua pea ma tau fiofi ma manu sao ma winga o ma manu ia ale la eia si o tātou tunu ia lau ke le tātou a fiai ia a ke lo whako o lo saungi wa i lo kau ma oe ma misa e na ole patau ale na walanga ole futati al meli la ka wongo kama la ka wongo kambusu fa mala ka pia ia yo isi pe ari pingi fa se povi si mela ia matulanga ia ai a fai ole already maile le sunga le loia ia ile tatou va se toru la tatou walu wai lava ole mata upu le te mana o se ia fea langa sa fai ia la su enga ole mata upu le e pisai nei le potia mai special newspaper pa sa la wata sa mo observa i Samoa le tulaga fa pea sa tau fiai le fionga le fonga fitalai ma le minista o le whamasinonga i le la malanga le na malanga mai ai nei whamoe le sa whaia o tau New Zealand le la ua mai au ne tari manino ma whafora le whala le fionga le speaker fonga fitalai le isa ngā mea kupu le upu le detain pe tau fia ia au teiloa o le a whai already mai le sunga sauni e mwhona ia toi wha manino ina le upu lea walanga o lana ngā ruenga tonu ale sa iei fo ini te futia ualu ina le official duty matulanga fa pena ai o le ala fo ua toi manu mai lunga ina ua mai a ona saunu o le speaker ala sana tusi alo ia ai fo linga mai
O lea la ua jump in ai. Ma se finangalo o le CEO po le pule o le e New Zealand ni Samoa. O ta ualanga o lai publish mai lunga lona ingoa publicly. O le tamaita i sofa ia Samantha Imo o le pronouncing a sa o le nā lona sofa. O lea la ua punga mai tutonu o le issue lea. Mai a saunoa mai e pei e fōlinga mai. E sa o lava sai ai se vaenga na solia ai ni ai inga o fai ngā malanga. Ai mai se lava le whaonga ina mainga o le tatou terminal fau lea o le VIP terminal. La amata tu le vaenga lea. Ia afa pe ua sauni mai a le lua vase e lua le tatou officer. O le ava tula o whaafisiri lea. Ia e pe sa tau mawai fo ise sa ile linga sunga loia. O le aso fina ngana. Se maina se fia ngalo le whaalau te leina o le amata upu ma le tūlanga wali e mai whamuna mole. Maua le tunu. Te kau kōla ki kia kua le se lau ngai. Singa ma maale mea ngā se wadpani mai. O le... O au fwoi whate ia. O au fwoi whate ia ina o... I'm sure if my memory serves me well, o le asonga fua sa ia tangata sa ia i oflawhinga luanga. Na fisiri mai a te au po le anmeu ala iona tau fia ia le whongwhetala ima le minsta o whamasinonga Samoa. Ia, ai whaalinga mainga. E sa oa. O le memo mua, o le engi usila, it's a company. O le malo Samoa, they have the full jurisdictions to their rules and laws. And I'm going to take away whapea o ai, paki, ma. And I'm very sad to see the disrespect that these companies affording to our leaders. O le whionga le whonwhekalai ma le whionga le mingska. These people are entitled for immunity because they are elected representative of a independent country. I lalo o diplomatic rules le ave immunity kangaka. It's a Vienna ole Vienna Convention singa saingi kasi iwa ngasi way back. O ai le ngi sila lo ke fisiringi ai processes in Malavali. And afa apeangi o lawa ki lia ia ila ko ia nga ko inga. Le whionga le whongwhekalai ma le whionga mingska. From processes ale Malavali. O ai la ko lo ke fisiringi ai. Mankua fo isa ka o se ka ko whakalunga se siva I kai miwa sola. Airports, there is a land side and there is a kose ole kule le ye lau whakariwaa e ka o land side. Ole kule ye ia waalele. That is considered as international law, e kawa international law. Ngā wau o maila le whionga le whongwhekalai ma le mingska le kule ku ole waalele le engi usila. That is considered international law e lalo e kawa ila lalo o le Vienna Conventions. So sa o whaango ngoa because o I e ka o mai ai le wa ai maua lalo, not the person. With all due respect o ke le pole au ia kangaka, but these are the leaders, these are the o ka ika I o le akungu. Inga wo o mela inga ingi usila, ma le whamakalanga ring o whaikau ai. Using the word detain, it's very defamatory. Because detain or lusi, you lose your civil rights. And every time a law enforcement officer detains someone for the purpose of questioning about any legal issues, ele mafai e alu ese inonga umunga fisiringia o ai la sama observer wala inga la ko whaanga le detain. And that's defamations ile whionga whongwhekalai. A Samoa, ma le mingska o le whamasingonga Samoa. And I'm hoping the Attorney General will consider lawsuits against first in New Zealand, second, Samoa Observer. Awala suo I Samoa. Samoa Observer is existed in every jurisdiction so leva ai koe kangaka I le lako awangi website. Because a suing in New Zealand, sui Australia, pe sui Amerika I mele makamaka mai kangaka,
I'm telling you, it's millions and millions of dollars. They will end up closing because they're detaining. Leang o fai kaufo, ye le vaenga langa ye le articles lea, nga seek le view al eng usila, and they choose not to make a comment. Why? Because the head office were like, we actually start getting ourselves into trouble. O lai lai whapea, hopefully ele ka mawhai le vaenga lai sa mo e push, because these are diplomatic. Like whakaika inga le wangei yanga e yeile diplomatic Australia le lo wilinkongi, o lonko o lua sa fufusu makangaka le pai la lo wilinkongi. Ave leo, ai vakul official leo lo wilinkongi ave melgalak maloa. My wife is a diplomatic, Australian diplomatic in New Zealand. Really sa'oa. Really sa'oa. E ofol kaming ofenga luanga ele pora, ele kiuke. E yei kamai kiki se fulu whaka usanga. Travel by himself, coming back from India. Ngau receiving le ko li lunga le ki o whai maki ala ko escort mai lalo, because he was trouble kid. I le vaenga le lumat front line. Ngau laku au vai le passport, o vai le visa la sa wai o lai piki tiin mela yei, and this is for diplomats. O vili mai lo lalo siaki. He is the son of an Indian diplomatic in New Zealand. We release him. We cannot do anything, even asking, e pawar ko inga facility kakai, are you okay? Let you go. Ko e mai la le maka upu, ma le whakangonga le maka upu. I le mea le ingi usila I Samoa lo whai. Wala ko facility ngia processes ale malo. These are confidential, and these are confidential processes. It's kind of close to, these are security issues. You know, ele exercise organizations lava. And ele rulinga kunga organizations makampangi, ia kula fongo le malo. And ava peo lailo ke manga ongi kali me le malo. They cannot just have it. Because e pui le malo I informations. Ongo informations here related I le public. So okay, kau mafai okay fia, yeah, I'm so confused. Ele sia kia le observer le la kosos, o ai foi la nga kalongo ile le nga avea ia li poki ile engusila. Oi kanga kai ngai kongu I le nga ngofi ka u liki mea. Those who tell the Samoa observer and in New Zealand about I kanga kai ile go through the security vettings, those people, their name will come up afa pengi able court. Because we are talking about diplomats, diplomatic immunity, that they have been defamed by Samoa Observer in New Zealand. Ele ese ai ya ale aviation security in New Zealand. I processes Samoa e paule mea e mafainga la ko fesili aku. We have an issue pe afa penga ese accident. Ele va pe foi lang fesili aku aka o mai. Ele kalia ia Samoa yang New Zealand se ilonga lava ese accident. Nga kupu va peo se kanga kalanga sa urunga va lele and aggressive po wa yengi ngi kulanga va peo wa kupu se fala velave. But what is interesting about this article, Leo male customs, they are the one who stand at the border when it comes to receiving passengers from overseas. Aviation security, they are the one who also join with customs and police ile departure. Ole story lang vai mai. You can see ilesiku o lalangi le holy le story le o le leanga la o nga lo fa alonga ikangaka, and all they looking at is o le fong fekalai maleming ska fa masingonga sa detain. In other words, is fa Samoa sa loka sa kaufia ai le loka ai le kaufia ka taitele a la sumale lilo. Ela le no tau tolo ia mai ai le issue le se e no foi mai le tatou pukalang. Ona avatu ro le lunga. Ola ufa fesili la walanga ya tangia mai. Se o ke musu e ferkara le IP foringa mai wa kaua. E fa mata sa o ku le lo sunga sauni. Wa apa le pule le engi usila Samoa le mele au ye longa power. Fa mata wa apa walanga ola fesili. O le VIP le tatou i fale ono. O se VIP le engi usila. Po se VIP ale malo. Mfenga fa mangingo mbenga banga le. Mankuo le o malava lele. O le aseka al malo.
It's a public infrastructure and e own foilan malo. O mea umale kong malava lele. Afa peolai lisi anga airlines makampangi for the purpose of them operate ila kopisingis. They all lease with conditions. Afa peole VIP la ye ole VIP el malo alai lisi anga airlines ye spaces. Ko kongi le fi le airline anga malo ko kongi kanga le VIP le fi anga le airline. That is something we are not privy to those informations. But regardless po yung anga le VIP, the fact is they are sitting on a assets owned by the government, ruled by the government, operated under the rule or the laws made by Samoan government. Ele vo ila se fe awole ale engi usila fe sitting ai. Remember vai kaimia o CEO Laksen ile engi usila ngai. Le vai kaimi kongo te sinda le pai inga mo te sinda. He was barking blah 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 about le whainga malo le Leipa and New Zealand First. O le alkala a Shane Jones nga whai ya Laksen. Just leave the CEO come as au il palemenge le ia sau fe au ke pisa mai ai fuole il palemenge. And the funny thing is, CEO of private companies, they pay more than Parliament in New Zealand, like parliamentarian, including the Prime Minister. But that doesn't mean the money that you earn justify you have more power than the rule of law. Parliamentarians have a lot of powers. Kamun mo Sauni ma se ona batu foi les filengalo sunga Leiataua. Ai se o lela o Sauni la CEO le. Lela o Sauni la le mafine lea ma pei folinga mai e sau e tau oke mai pei e tau masu e mai po ai tonu na ai se ala ngonga le ka fia ile va lele ai toe mai I fafo pe a tu wala ilona pawa le tau au mai I sona malo anga ai se ala ngale ka ngo ye call off le malanga lea ko offload mai fafo le speaker offload mai man mingska che ko mai ko fa sa vali through screening kulo war fafo ga mele tunu ai se anu na le o so ye faida mele a le pe folinga mai o ka ma matulanga e tau so no mai Sauni fa po foi mai atu e pau walkanga ka ye langa pau ai ka ofi le va le lema like within the airline ol pai lake ol kapkengi ila loyo kula fongo ol kapkengi onga ye fa ye le ko and we have to look and read between the lines pe lo facilities yaka le menga lingonga le ka ofi le airline il va le mai le take off simply ele is on power ele is on power fat kula fongo o le mea fo ila yakia afa pe o lewa kangia I le va ai mo lalo ongi for organizations take for example in New Zealand. If this is in New Zealand, regardless benga fai le country manager le New Zealand Samoa benga fai ai in Malawa lele, we can all consider and looking from the objective point of view, that is the view of the organizations, and any apology means nothing. You have to take it to the court and sue for defamation. Awa alu la so tanga o va tele fa ta inga ai makuaki nga I lo marfinga nga lo fa nga malo male mingi sky pulea male va lele e pule le land mai o le va lele male va lele se I lo male la sengi e se ma e ma fa nga lead ko nga possibility nga lo sunga lo ole power nga laika o ko le warrant le nga sangi le head of state and that warrant to all ministers because they can make such decisions. And I'm not eleva peo como fai fa o lo kauia le il malo Samoa male New Zealand. O I aka ko kango fingi fu isia ku u pe fa per situation le yai. Easily put sanctions on the company. It's like well ava pe is a full warfare ko landing fee fa lo fa Trump. Se lau pasenge lo le increase le los full warfare. And all of a sudden it's like you guys treated our leaders it's like little kids. Afa penga ye se issue sa mo le New Zealand ile process le nga ai. Por fenga sa o como fai sa como sik mai le la ko head office in New Zealand. Fa kalango akul va nga le ngi o ngi fo ila e kalango sa o malo ile la ko concern. It's not a complaint. It is a concern.
like express a local concern le mea lenga li poki mai Samoa, and if that is true, because ole half information langa maua I ele kangaka ele vaenga le Samoa ai le iwa ai ole fofonga fekalai. He is the head of the legislature, and those people under international law, they are entitled to immunity. Iso se mea e koe whaafo ia kangaka ngi lea kungu o mai ei pe au mai se whakanganga e mafai ei o ngā detain, question under the rule of law ia kungu ia o mai ei. And as I said, le land side, le kuku e kangaka, ma le kule kuele valele, that is considered as international law. Sa fai lau tama I research lo sunga loia na la fotu le sivina ngalo fo yo le sunga Leiataua. Sa fai lau tama I research mi tau pule le el tatou por klami. Na o mawai. Sa yei se fa casa pasi el luafe suma lima. Ale ka peneta au tula I mai ia le HRPP the power. Sa pasi ai ia le processo VIPs. E miu nai tulanga tonu ale wai sau no ai e whaatanga inai tūlanga whapene mai I le ao le malo ma le mia o whonga whetalai whaamasino sili ma vasenga o minista sa pasi ai lona winga I lalo ala o mata o le tulafono ma le fausiaina o le tulafono I tūlanga o VIPs e whai malanga atu ma le whai malanga mai o la ua ta oto le whakaar ka peneta mai le ua whisnu ma le dima e pasi ai le vaenga le a o le pe folinga mai e se mai la le fainga fo ima process la tau ale New Zealand Leiataua so fina ngalo o le toi avatu lo le no sunga le noia fa mo pole tatou faso salo o kera mka upu le o kava e sunga ya saungi o le mesa fa ke ia o le mka upu le lo ke le screening o le mka upu custom sa e se mka upu ka walele ma kwa le lava se fai a o le New Zealand ma ngal custom le sa le ka ua le newspaper le observer e kia ula ia e le sekula fongo nga solia e le sekula fongo solia ngi ngusira ka ngu mai o le fof kalai ma le ba mixka ke ora pra la titena ngeri se menga le sekula fongo solia le fongen mixka ma fof kalai ai o le me foi Maria sao whafsoka ia le linkusia le article ia Jared Marifa o le observer sa whafsoka ia ingai mause avangoa kau ki whakasi e le kaimini ngai e maisa ngā whamkalanga I mka upu leo kako karongongi iai sa wai sa whaikau sa wai wa lau message ai le kali mai e kia ula ia wa whekau ia le sa nganga leo sa ngoi ia sa ungi e makua le ai lava se me kawai o ngā lokea le New Zealand ngā luenga le custom ma o lau foi vai ka pau lava le mea fai e whangenge e le New Zealand o le kuri ka mai kai lea awa that was safe face le New Zealand man pokal malmelo kupu mai se fai su se fai kupu la alu mangi whamsingonga o le mea le ksao ai kaung fai le New Zealand o le kuri ka mai kai le malanga luenga ia onga file mulo le ka upule o le isi information sa o mawaina I lau sua sa I lilinga I lea sole nei mai le tae ona le la o le tūlanga lea a o iei le tatou VIP tuai sunga loia tatou whale o foi lea ma sa ele iai mani nei mea ele aingi screening every taita ia malanga pa le mia mingiska ma tūlanga sa iai ele ai ani screening matulanga tusa o le na alu wai la lo tulang o masang yai o le foi lai mala le leia le fionga forfeit lai mala le leile mingiska mana tua mai foi o rua lo sunga le loia o le saddest part o le issue le o fa o te tawina wa fa luma I tamali anga nei tai o le fo fekalai o le kanga ko kula fo o le loia o le mingiska lea e afia I le wakua ia tulo o le mingiska whamasingonga o le tulafono fo ai ua matua e se le tūlanga ua ta o tu mai ia te au fo ila ia maso vai nga e mo mia le mai ka ilea e mo mia le whauru ngale le New Zealand le Samoa e mo mia sa whaisangkan ma ua mo mia fo inga ka penga ka airanga
ka ino fa I tūlanga mele o tūla I mai wala nga a ave le tūlanga o le levo le ua iai nei ua matua whaaleanga lava le tamali anga o le fionga le fonga whetala ua peia li ka kukuloa le officer the office of the speaker ua peia li inga ua peia le treatinga e tangata nei o tatou taita so le se ua peia le whaingo kamai ki le kau o loa fo i mani tangata I le ao ngā I ai taipe o le tala le tusi e tatau le faa alo alu I le e tatau I ai a o le mele wa ese le au wala wa faa o ngā e le tau te fo I le faa o ngā ino nei faa porokiki ele lea le ua mafua I fo ya me mai laka kou ele o Workforce News ua amai ko mai le Radio New Zealand na matau ua amai le New Zealand Herald ua amai ang News New Zealand TV1 ma TV3 ya ka kero ba aya ko ai se mea ya e so fina ngalo lau sunga loia o te natu o Manufui ia te au ia this type of issue is an insult to the country. Forget about the person lai holdinga ia whaingai, ia kofinga. Pa o kofinga ngai, e umaku lea whionga ia papali'i, a sau fo ile si makai ia. So, e umaku ai awai wai mai. And o ko inga situation whapea le ke le ngā a whapea e kupu, peang whelau kala whapea ngi o le kupu o sesi kai o sesi a kungu o maurunga. A le whai ko inga treatment ngai a kampangi. I'm telling you the CEO will be sacked. O le whainga sa'oa e ka kaunga wa i elelo ia Siria Samoa, ka langoa palimia. It's an insult to our democracy, to be quite frank. Ka langoa palimia, because o leua apia le aka o le whangawhekalai. And the key word I don't like, detain. You detain someone, that means that person has lesser rights than normal people, because if I bang you look at detaininga ia le whionga ia Manufui Leiataua, e ke go through the process. Yeah, o leo o ka fia oi, lenga ia officially, and the question is, what authority that I have under the law? Le whai mai o le AVSEC, I never see the aviation security come and receive kanga ka lau ka ungu umai overseas. To me, this is a fabricated story. Wow. And this is where I need to test in the court, because wa siri akulunga male threshold e ka kaunga ngaka iso se ordinary citizens will affect ai fundamentals about diplomatic immunity. Avengi le court, ele ai mase o a lava protections la mai le sama observer, they are protecting their sources. The court will says, well, your sources were wrong. And it's either you tell us who are your sources are, or we will throw the hammer to you. O le mea vilanga lea lainga whaila o kala. E interesting pe awha pe su I ngei. Because defamations here, we're talking about civil liability. Ua whaaleanga le kamali yanga o le kungu. This is an insult to the independent state of Samoa and their speaker. As well as Liming Scale Famasingonga. These are the executive. We should not accept any apology. They knew very well, these people, the VIP is not providing for just the sake of saying VIP. Because of their status, they also have enemies. They also have potential mafai influencing isi. And that's why eva aiea kungu diplomat democratic country. E ka kauanga ese awala mawhainga pui mai kangakangi ko inga awala whanga le lakse si whakalofa I hurt. You know, whaleanga pe attack. Inge ia ingi usila. Ai peali si seming ska, even yat sinda o ia ile customs. O kamanga ele waku iluma. They pre-process ele ofo ingi screen. Because o laika mawhai avoid le public. Ai lea lau whai mailengi usila, please explain, give us more informations. Lenga kalangoa le airport authority, they need more informations. Pola anme walenga. It's like o life is sitting here le fionga le palimia, ialanga au whainga luenga le public service. And this is just a company. E ke lea yo le issue pe avaingi from the legal point of view. Because in New Zealand, 51% owned by the taxpayers in New Zealand,
it means it's a government-owned enterprise or a company. Saula ilunga diplomatic level. I'm telling you, le CEO ale New Zealand, ongi ngalu le complain ye ilunga le malo. Ongo move in le CEO ale New Zealand vapea. It's an instant dismissal. Why are you making this disparaging statement towards leaders of an independent state? Anga vapea ngi lao le fiunga yakula epale fa iko inga me vapea. What would be our response? And to me, we have to apply the same response regardless. Boy kanga kai kula imai, because o kai kai mo kofinga, o kai kai o le kungu elon kofinga o ainga. O le ale vaenga te tau, o ai who possibly liki ai mea ia. Sa tau la vea mai lau sau noanga se teipu. Ai o le ase me te tau, tonu a ona fai. What's the next move? Leanga kulou lava, ua whaaka asinga li ile ingoa. Oles of the house. Maramingska. Ua peisi tangata le tau oloa. O le a o ai o kuriki yengi information. Wa luta visiri atu ilo sunga loia sa e whainga luenga te tonu. O ai ngisi o ngol sau waila o ai ngā information si ai tua le public. Ele kula fongo inge New Zealand. And it's under the Customs and Excise Act New Zealand. Any place o lawa umanga nga whakulanga as a CCA, like olunga whanga e whaunga customs, and all airports, all wharfs in New Zealand, overseas ships and planes, they all consider as a CCA. It's a customs control area. Iko kongo area nga e yai sign faʻasoa electronics. A whaapea e maua o laike kango po e maise a kausesi. The customs officer can tell you, give me the phone or delete that photo and show me your, and I did it many times. Because o laike mafai protect ia process, ma protect le liki fafo informations. I ka ngaka I le kakau o nga access informations. These informations are public informations. A o le kiuke a makanga luenga o malo, include ai fo ila Samoa. They collect and maintain these informations. Whoever wants to access through it, they have to go through the process. A request, o loke fia manga o mia informations I le vaalenga o sauai, o whatever reason. And those informations must be protected under the Privacy Act. Ongole vai kaiminge ia leko ke loinga o manga, information is a new code. It becomes more expensive than ngalole aulu. Ongole ke leo informations make a company, le price of company, alulunga. Me vinga le la yung alulunga value ole, Facebook, Twitter, pole X. Ongole ko ke leo kangakala o information sa kangakala wa yai. So le ko ke kalango information se le ka kaunga liki ko. O ai langa likia informations ngai, le karisa o ai mo mai le court. Because these are public informations, public spaces. No, the VIP is not sitting in a public space. It's sitting in a control area, a control tulafono Samoa. Mai o fesilila. E mafai e jo block la felo wa I fafo savali sa o mai ai. Na, ele mafai. E pauale le area sa jo block nga kayo le area le sa ku e lunga la ko pa o male umu. Ai le va pe sa lo sa o ko kom. Whakatei. O leisi la vahenga le umanino mai whakatei whamanino ngore vala lea. O lea wa mai le tusi aloa ia le fionga le fōwhitalai. E le ai ma se kaimi ngā whisili ngia ai la ua, ai mese la nā fionga. Ele nuspe pau o whasara la wina. Mō se whina ngano, pē iai se whaamaonianga. O le wingo lau tala lusunga loia sauni whapele sunga le atau. O lea la ua kusi ale atiko. E peila e fōringa mai e kau sa ua ilau e sa oa ilau saunoanga. Ua makua confidence ale tusitala. Ilanga source leanga liki mai ai information. Ai whaamata sa tatau I se tusitala. O nā alue au mai mata pā mai leanga. E ongo kauwa lea aile ingoa le malo. I tu ainga story te tele whapene o le atusi. E whanau tau mai ina ona liko side o mene. Mea saoa ia ele detaininga. And that's the fact. But they use the opposite.
e iai fo'i a code of ethics. I know a code of ethics, any professions including journalist. I am not a journalist. Olo ia lako code of ethics. But, so as a journalist, e masangi ngō kalangoai. I have talked to John Campo isikaimi. E le mawhainga e alu post lau story. A e le I verify lau source. Ma e kango e sik le vi wales kanga kalai lenga affect le story. Pe maka e sao. E sao ai lale a fionga fong fekalai. Ua kusi ala kala maalurua. A le se fisiri yaku. So in other words, there was an intention. This is vendetta. There was a toxic intention. E faaleanga. Ko ia le fionga ia papali I le sunga ia papali le makai sa pari. But I'm talking about the independent state of Samoa. This is the head of the legislature. E le vapea la kau ke vapea ku a vapea le Samoa I le fionga ia pari I ali oka eumas pa unga vapea la iau lea o ngalanga fong whikalai. No. Until he is not in the seat anymore, then we can say he's an ex-speaker. But while he's at the seat, he's an elected member of parliament of the independent state of Samoa. All respect to that role must be given while he's there. Ole me foi le lau fai kau. Ese le titeo le kusinga le ariko. Olo mention ai ia emaili ma karangonga sa fai. Ia kia pe fōringa mai ese connection ale CEO le New Zealand ma se si le custom ma le observer. Ma lai o nga kufaka se le observer le mele nkupu. Ai, ko sa le siku. Ele ngā ioi lava se newspaper po se media ngusi le mele fai. Malanga le se me nkupu. Nafi. Au ke le le mele o kupu mai Samoa. Mai le mele se me ngai e. E kia ula ia sa kaua le observer fo I o nga fai lako kiuki o whapalengi o lako kalalanga. E se tite o lako mele nga fai ai over se singi mo le fkau. Ma lo whapjai. O leo wato e tupu mai le vaenga lea. O tato iai issues lei o le mole. Le ua lutia I le newspaper le observer. A le fo e ta oto le loma wa whaalau I loa whaalau I tele mai. E le whaalulunga soifo maloloina I Samoa, ai ono Dr. Alec Eke Roma. O leo wa yasuina fo le newspaper lava le tasi tolu se lau afi. Ona o le same issue lava. O le ave o whaamaumaunga ma whaamatalanga is supposed to be confidential. Ai ave fo ilele publicly. O le na isa unualo sunga loia. VIP is no public. E itulanga le processing o vaenga ien malai vale. To mai lai le issue fo ilele ua suwai. O long tali nupi wha mai la tau matulang. A ua public mai fo ilele ua suwai fo. E mwhaina tau sau noa mai il tūlanga malele malu o confidential things. A o whea fo e kolo aile lainga o ngei mea kakaua public informations ma mea e tatau o na sila fia le nei kusikala e ke le wha public linga mea ngase I vanga ngawa a mai se I oenga po se consent. Pena sau nol wani. You know, the freedom of expressions is one of the fundamental principles in any democratic country, including Samoa and New Zealand. However, freedom of expressions is not a license for defamation, because you cannot use that as a way, it's a right to express, but express pe whapea wa yaile consent, express pe whapea effect, pe whapea for it's a public information. A whapea, ngō whaikau fo I le awangi, le whangonga le, ale awhionga le, whaululunga le, so I malolo inga. And you know, from what I can see, o loke whainga luenga le bank, confidential informations must be protected. Pe a whaapea o ngi dealings o la ingi contract, mangi agreement. So e ke le ia lau le awhianga o le newspaper le observer. Pe a o ngi, and I encourage ia ka ngaka ngi suinga, because o Samoa, defamation is under the Criminal Act. Ngal ko lua masinga e whatpui ai. But the media, you can sue these medias overseas. O ngau le fo ia ila ko pays overseas. And that's where you actually reach deep in their pockets.
You know, ava pengi e fua o liki au confidential informations. Su e po inga likinga. O inga fo ila e ka koso uma mai aka ngaka ianga ka ua la observa mai ko kongo nupi fa po afa makalanga ngalako faya. Ai penga au mai fo se consenting ika ngaka. Because on meanga lea lainga I mea ka o contract ma agreement I finances. E le mafai e le bank ngaka u like even finance companies ingi. E le mafai ngamako ka ua ava pe o le CEO le si kampangi le sau ava pe mai o le moki manga o fa ka kampangi le. Therefore, we need the bank support. Even po la yel kampangi la ko kongo le bank. We are not we cannot tell ile CEO le kampangi le fa pe le kampangi ngaki fa kaunga. O le kau fa kau la wori illa. Ko lunga lo price. So these are commercial sensitivity informations. I lewa ka ngofi le observe this is reckless. Ngale ku ai mole for the purpose of getting traffic, for the purpose of getting their papers out. But they have a reckless disregard ile tulafono and even the ethics o le kawai for ilako as journalist. Malo faktai. Me so filingaro falia Leiataua le mata upulea. And also popo tele so no Leiataua to na to popo to ma le fa afsing so filingalo o tatou ya ila vali newspaper to lo observer why. What do you think the article was Sauni? I mean, to say compare itulau saya for ile amatanga mali so ka. Okay, fango wa sa kuskus for observer. Sa kuskus for observer. Ma okay, lo le ecosystem. Kami sa vai pour le force le son fo ile fion fo ya sano le newspaper. Ele me foi ngalu se article ko ele isi akinga sano le article pe kang foi fa sa pe ko me foi fa sa nga foi ngro si le la email le nga abi o ke fi ropo ai chief editor le al observer wa kasi nga ka afia o nga wanga la winga le kusikala le ya charit e fai le article le ala ele complete ele mai ya banga ka mo fai le observer ai le article le e ka vi fola la po le nga o salo le newspaper le ko yese chief editor wala e on fa pe ke lo ka mira ke fai ka wai ya mal fa la va wala ngai o ngai okay ya ai le se ngai le se ngai me ka fai mo ka ka ya la kon fa sa mo ko e mai se ka nga ka nga ba e fa le observer inga ya o ngai fa pe le observer pe la wa fai kala o le fa ma o ngi ma le sa o la ko me fai le example le ya lo ko ka ngoi le fa fingi kui fa kus kala ia fai langa ia saunga ai le si akia awam salo anga ye sano fa pe san fa kala ia se ibidi mo mole ya ngusila pe mo nga titain ya de fo fa kala ima miska fa kali se ibidi le New Zealand pe mo il mele ya pongo ka kele ba ile article le a wole fai kasi le fai lua le punga ar kanka ya fai langa ia saunga ai le sia kinga ya facts ma me kaunga ku kuskusi a mase aka kira observer o ni sine o nga ya ka ko it's one of the most respected newspaper ai ua whakamala kele whakamala kele ka ko newspaper le Moni mfamauni ole lango ma le alo ia ole Tautuana ale newspaper ia walanga pina tafaya ono me muri mai nei ia pe fulinga mai wale nga taile ai o tele fo ile puna manufou le to telo le autu si tala wa yai ya ai what pe wale o to mo mai le au vai nga le nga to mai ala fai to fa sa fo luma fo i tu fetala ai ma sa ta fela fo i pe o tala talonga e wi ki ro de ki ai pe o nei va nga na ba nga fo le pi ka fela fo i fo i o le wa yai wa sa le sa fa lo le manga le tulang awala nga e ta va ya tu ne yai e pe wale fatu mawina lo na tulanga alo ia the brand for le mana ya keep the brand le brand ao belo tu ya pe wa pe ya o kuskusinga fo ia io aka mo ya resi o so mai fa nga yanga kuskusinga o ana pa tu fo ma ata o mai nai fo le tautua wai longa fo ya le tamari tu lo le sunga sevia san no mali fa ya mari tu la observa
ai o mata upula fa pene so fina ngalo lo sunga lo ia tau ti tau lu ngai le issue mo le ele te tau na fa molo awina o le a sau se summary o le tulanga le issue le wa ka le ngai sa o te tau mo fai for a reach out to nei ile tulanga pe se fa mo yang o upula le te sa tu le ai se me fa pena ele se me fa pena sa tu puma o le foi sa tu fa mo ni mai na uma process in fact ile video le no te vai tu ile welcoming au kilangi o fai nga malanga mua mai fa fone le fo fita yo o fo fita la no mua mai la vai fa ya ale ase e fa mata no fa molo au ai o te tauna na fua loa se ala fua ile issue le ma fai ia se fuafuanga inga ia fai ma au wivi fa atatia o le aure so o le faia ni mea tau faa le angai nai ma aure so ka kusia ngi kala faa lo le manga mai so fina ngana e ile vai ngai le ta o sa o famatalanga momo o ila tau ia te tau na tu mai mol malo o le medial malo e va ai lo tu langa fa pea they are the one ne ka kaunga bili i media ia independent medias mafai ai is a ser ko famakalanga we expect you to put it down and publish the apology. E le ka walu le fonga whekalai, e le ka walu le mingska, e kusi sanga whamakalanga. O inga e ka kauonga onga mei mele media malo ava peor sa vali po oi. Whoever's the head of that organizations, this is their responsibility, especially pe alako iloa e half cook le story. So e ka awa e kia ulo lo fingalo si atawa pe fo ile finga ya Leiataua. O I e ka kauonga onga set ai se ala fua mo le anga I luma. And I'm not talking about whapea o le fast po ai le kai le malo o kai mingi. This is the utmost disrespect I le akungu. And Samoans everywhere. This is the speaker and the minister, this is the speaker of your parliament and the minister of justice and court of your country. Lea ua fai wa fai peung whaingon ka maiki e ngei newspaper. And I have the utmost respect to le whionga ia sano ma le lako newspaper. E sa oile le sunga ia le ia kaua. Ua le oko iai ila kou sa iele kou wha. So ila uia vai whalo ia. If I am the one who's advising the Prime Minister, o ke whai ei, lau whionga le palimia. Avelo se su. Because e a ka koungei. Imagine I lesi se furu ka usanga pe fa pe le faʻasoa. A wala sua I Samoa. Ave sa o New Zealand. Because o le story nga faua ko New Zealand. O ingala vai e loa o le wala su le aku malanga fainga malo le kampangi and e lua kampangi e kaunga su e New Zealand. Ma le Samoa observer. O I fo ie ave e se le mele le harmony agreement. Let the law do its course. O le ale mea laionga ngapa kia ia whainga malo, whai pule, I ko kongo le mauka fongo e kau whai kula fongo, e vai vai angikanga kei kula fongo Samoa. E leo iese lako respected kula fongo Samoa, regardless po le ale lako vai kai kai ngi kai mi la fo lako vai e la ko la kume o kai kai. They have to respect it. It's the fundamental of the institutions of governing. Le iai ma le palemenge, o le kapengeka, ma le judiciary. A whapengi le whaima whaonga kula fongo e whaakongkongo e ko inga kampangi whapengi. E lesi se furu kausanga, these are the precursors for civil wars. Because o I lela a kula I mai loa al whape, oi, so nga whaiko kala I makai on makoainga. E ke iar ku ai o le official observer, e ke iar susungu. But let the law do its course. Malo faftai. Leiataua, mai so fina ngalo tatu atu len malo lo pupu ule, ona toi fa wile lo tatu faso. Ka wo ye ke au le vaenga le ngai sa mo yai ya le wo mo misi ke au le mea ngo mafafau yai. Sango lo se ko mafafau le mea ngo mafafau yai. Fai ka ko break.
O le mafua anga o le te vai tunga. E no po mai fua kaut whara. O le tino ina o le mafau. O laita whapau at the shopping center. O leo ki whaalongo i lua kala. Si o whaalongo po whembe ngā sipa i lua kala si o sok kala e auru. Le fua, lai o le mere wa, o le mele ua matua plank atoai. Langa le wona toe mafau. Pele o ia le afi. Leo koe mo koe whola kala. Leo koe mo koe whola kala le sa whai. Leo whapero sa wang. Ole menge le kaulokea e whakawhikala i o menge loke le media le malo. Le o makwakura mawhafongo mawhau iei. O le whisiri fo le wo le wakere kiri whaalongo wa actual se media le malo. Mai kasi ngei makanga luenga ese kaua. Ele o whakaua ingar kako malo. Kara sa awar kala i whaiak. O yese media tato malo. O yese media tato malo. O le mi a le ere tia. Ese kaua o lo fa ka wa ba yer malo na wa la ko le pui la me fa penge a me se social media le wo ngai le ngo le media le wo ngai e a fi mo ka ko o la ko ye pui ma pa sa o me fa penge ya me se la lo ku la me menge ya pe la le ka ye fa ngai fa a lo po a me le media malo fa ke lo pe fi media malo la sa va di la TV3 mo TV1 e te dua sila pia o. Ai tau tira atu malo no ana wa avifo mau e whai mamili al malo. E siri mau ai mau pa whai mamili al malo. Wha au le isi e tātou issue le si tātou topic lea por me tāu puta ua lea. O le tūlanga i adoptions. La tātou woi adoptions. E asi kau calm down nei lo kokomoro fiva. Pea mai e tātou malo longa nefefi. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Taimele watile ua se furu minuti o te nei Leiataua e ono e le tautua whaawaua lau Bluwave TV e amale tātou proklame o le Tautai e le alofa malenga le leo le metei sili le langi a o tātou faʻasoa ia maramatou au vaai masani ai sunga le lilo ia Sauni uni e whaia o mea sao ma mea le lei Seleni ia e maise le sunga ia God Father of everybody ia ile dei vanga o le afiafi o le ua manino a au fala le mata upule ia tati antu e fonga ba tele le tulanga fo yo yai le fainga malo ia le fionga ile fortalai ia mas for minister wa afia ai se tatu se mai si mata upule o leva na tusi mai le to tele ia se va sa ia foi tulanga vaenga o mene ta o vaenga tama por vaenga fo yo fanau ia o te lo inisi o melia atu po vilia tu lo sunga lo ia o sa o vela numero etusa ia o manatu o se mtau po tu mai fala o tele awa o le informations le avatu lo ngor tatu por klam o le o se to mai ma se malam la anga mo mia ele to tele ia la sunga lo ia o a tu lo wa tu nga vaenga tama a o le foi fatino ino o vaenga ye tulanga vaina mai o fana maloko finge po se akali ifo lo uso mankua il vai el tulafono is very straightforward o mali die pai malafai e adopt ia le la kama ya a simi ma malonko lua ai olola inga ua makokua mankua le ka okole ko alafa au kama o kama kiki le yonga makua nga fanga o mai ile va ai fo ia le alfa ia ka ko fa sa mo le suli ele ma fainga e kango e fa kaulo suli ele ma fainga e kango e fa kaulo ko ala fa au kama because o inga lenga e so i fua mai mo inga fo i ke au ai o po fe la vale a inga ma so i fua mai lo ka mama lo kinga
ai foi la falkula fongo afa pe lo sau sesi o lo ki adopting ameng. They have full entitlement. I mea fo le entitled ya o mala fanga, which includes inheritance, cultural connections ilo ainga, because ele mafai ainga sa mo fa pe mai. Ele o se suli le ainga ngi e mafai la nga alu kanga kanga. Ave o le court. I was adopted 20 years ago. And I was adopted I lalo le kula fongo le kungu. E malia ya kia o nga yei fo ingisi sa siri mai ya kia o nga meio passports. O lau alu kama kiki ala ya la code passport o lau kalanga fai ei. Ele mawhainga e kango e keep le passport al kama kiki pe awapenga e kango adopt mai. It's unlawful. Awape mga o mia se wha amalamala mga whaingo fie o le kali lea. E pau wale kai mie mawhai a inga surrender alo passport, ngau au mai le ora le court. Ka ofi le passport au mai I leo leo. E le whaingo fie fo e o fo I kanga kai whainga longa malaiwa le pau wale kai mie e demand le passport onga for the purpose of processing. Ai le mawhai e le singa hold le passport le si, onga o le si kunga lewa kele nga afia I alo mawhanau le kako wakungu ule adopt mai. Nga sau o la kiki po sifulu kasi kausanga. Nga sifulu lima kausanga ua po sifulu ongo sulfiku ua maua nga luenga. Alu lole e whainga luenga. A whapea kakalinga lili iunga menga. Ua ovalo ka. O whea loko kongu. A whapea kulkama ki lela walo ki ngofo ia ai mai. O le ia kia lo passport e mawhainga koe kanga koe ki poki o I Samoa. Nah, you can't. Ele mawhainga e kango e koe sense kanga e kango e adopt mai. O ngā lau e whapea ue le koe mga oi. E ongo la vea ai la oi. Ma fesilingi ai lau intention ele kaiminga e au mai e kanga kalea mai Samoa. Po le mea nga e au mai e kakalea for the purpose of genuinely ki mga o for a better future. Or you bring that person for the purpose of exploiting him or her. O le whainga kāla le ngā I le waai whalekula fongo malaka ko ngu ufa Samoa. E le whapea fo I la langa kausi o e o mākua a e o grandparents. Ngā whapea la ia le automatically a ke entitled I inheritance o grandparents. Pe a whapea le ia se lili unga whalekula fongo. Lono winga lausunga le loia. O le matua anoa I le sila le tulafono, ma tāua I le sila le tulafono, le me tāua le vai tama, wha le tulafono I mana. O le alawala, e iai la waia o rau whaia o mea umalawa. I mātua ia o vai tama ina o e wha le tulafono. Whether they like it or not, le whanau mani se tulang whapena I whafonga le tulafono. O le umakua se lau pasengi ai, le entitled ai po le anga va ayo oi vai ngai ia e sa o lelo so nonga siata a va pela e koso anga ile maka opu fa peolenga li liu mai ia o e se unga li e wealthy va pela o lenga o mai ele I maua se fa nau fo ia le vaenga onga alu waila ia le ufanga wa e ka maiki va pe o la ko sumakua. And then they realized later on, oh, you were adopted kid. Ava ai kula ia I makua. You know, they have so much wealth. Ngava pela ia lea. Ele entitled lea I le inheritance of mama dad. E mawhainga entitled, mawhainga claim, because I lalo kula fongo, it's his legal parents. Everything in ola e lalo o makua inga adopting a mainga oia va pe e se fulumi di onga le wealth a makua la pe le ka ngofi fo I ku'u oi lalo le wili ma lalo ngi mea lai protect taila ko aseka e mawhainga ave le court wa unreasonable le decisions a kangakanga au minga oi and then e koe fo I alai kua did you adopt this kid to be exploited? And human exploitation is a unlawful act because e mawhau ai lao le halal me wala inga ese le whainga o simi ai loa whanga ua e ia pai ma la whai o kangakanga o mai loko alafa au kama ai lewa ele kango include simi I lau wili. O ingala e milion ia lolo ia la aolo lo ia fi ngau ko kongole ko. Adoption was legal and therefore
o le entitlement al kangaka I langa ionga mākua. Legally adopted kid, it should be the same. Leiataua iso pinangalo whaupopo I le matau po le tatou faʻasoa. Ia le sauanga whanginga loia. Oa, o me whanginga wa ia o le kakango e kakawoi wealthy kaka kere mea a kaka ko Samoa. Kere Samoa whakau whare kere Samoa whaila ko insurance, life insurance. O entitlements ngā le kaka le adopt. Waranga o ime o kupu fole le o vai ngā whangau le a ki ai e vanga le. So ia ka koura ia e ka worki kiro le ka upu le waranga iskaka. La finga o ka kare wa tap mo mako. Pe foi le o se full fast full lima sulong kausanga. La liko le tap up to 21 or Samoa 21. 21. Yeah, vai da. O le skam ki wa tap mo 21. Yeah, ai e le mafuka I ka ka ia mai. So ka warang consider uma ia the pros and cons o le adoption pa fa fa. Ka por ka ka ke longa mo kwa fia ka pungi o mau mo vanga ia wa mo kwa ke lo ka maki ra tap mai. Ai fa por me ga ko inga sa o ka o tap nyo ka maki. Manatua mai fo. Mene dia ringa fai maru ngalo man au ka te nga o ngore fuwa wa pisiro ma fa no ka mugi. E siaka o I lo ai. O ke le sau lo fai o kanga. Ole vaenga leu te fia mana o e avatu. Leanga e masani no faʻasoa I vaenga ia lau sunga loia ba pe sunga le tau. Ia te aua ia malau malou vai vainga. E lua tu ai nga adoption no te loa. Ai pe spoila o analysis le ia mea masani tu to ainga ma meu te vai. E lua tu ai nga mafua nga adoptions o te loa mua o le liu lea lena e sau noi nai lau sunga lo ia mai ai le pepe. E fai maru kama. E fai maru kama. Lo no winga ua vai se mai. E ko ia se wha moe nga. A mea o ili vai nga sa iei mo mutu. So le ua mai e fai maru kama. O le vai tama lo na lua. O le kamara ngā le ma mafi ai ka kou le kaimini. Wa o I tonu a le ui mai lo I tonu le mea lea le ua e sau no ina. O le tau fifa malosi o le passport. O le vai tamalo na rua lea. O le kama foi le. O le lela valoa kausika mai ki Samoa. Ai wa o na watu so olo leo le ataua masio na tautonga whapipainga. Ia wa mana ia la su malio le moa Samoa ma le saistu. Ia ma le lei ma whawanganga le inga le lei. O na whailo le tonu. Se ili liwa kusi o si makama lea. O le liliu langa, e le o watu te le whai marua tama. Ai a watu, se isu e songa lumanga, maua sanga ngofo mau. Ia o na paingaruenga loa lea. Ia ma, sosoni me ia mau, wai pio, e kere ka kounia kungu I wafo, ngā ngakua, umarwhanga ngā moanga ai, masaistu, whai rom folfolanga ngā. Mairi kama lea, pia kau sanga kama lea. Ia kamare ngāre kori mai niu mai, Mereka male make vai kama e au ngai o nga ia mo se ruma nga ia wa mana tuala upu matala I fai o se ruma nga I mo le ngari ide ke ala ko umar pa mo uma ia I anka fanga mai mai mau ke de ide maranga ai ole au mai nga la le na le a la ai ui umar me ta ur fa tu la fono ina ole vai ta mai o vai kama la ia le ke fia manga ko au mai ai se fa tu fala ina wala nga pi ole ua fifina wa ia iloa le vā tangata. Upu matala na whai le agreements lea. O oe mau. I waku ia o rua. Ai a ia. Aua me se mako. E ioe. Ai nganga e foki mai ia ingei. Mua mauar ngā ruenga kamai kiki rea ngā e vai kamai ngā mai. A o le peko whaasoro a kuala ua e whangau mongi. E le ei ngā ka armere whai kuru. He ia lea ua e vai a kunga ua maa ngai a kupea kamai kiki. Amata lo le na tupu lo me le e te tau sau no ai. Mai kong ire se me la. Ngalo atoa se ngai ia na fai. E me fai na tau pari mai se tau ngoi. Se o fa popo ari kari loia. Wa se o fa popo ari kari loia.
Ma ko fo i langa o no inga isi adoption so wa mai wa fi ma ko Samoa. Wa makang farong ka o le ko sky. Mai ba kula ngo adopt ngai ka ngo fa isi fo o pasi le kiu ke ama ko mo. Isi ka ngaka ko nga ka soenga ko nga adoption lo ke lo inga wa ile adoption fa penga wa fi ma ko adopt lo. Ya ko kulola le official lo isi. Yes, no mai lo sunga lo ya se wa tele tato facility ya ama tamai nei ne vanga na. Po wa lava whamatalanga ma mali e ngai whai e mātua the parents, the biological parents will come mai kiki ma mākua e adopting a mainga. At the end of the day, adoptions is a legal instrument e mawhai e ionga au mai lesi ka mai kiki. And treat you as a guardian mo ka mai kiki lea. Even fo ila pe au mai wa makua. It's still the same. O le fesili ai. O malili e nga umai e whai nga wa umanga peonga esa ngo umanga nga eyesight tu umanga inguling you va pe aloa le leir kamale yo mai make kausia. E leo i lunga documents. There is no part of these legal documents le ave kongo sengi mail fa masingo pe al kami adoptai. O yai malili e nga ia. Because it means nothing. A o fo ila nga fa pe mai e au mai ngei o nga fa lonka. Kusa ele vai el kulafono. We don't care about that. We only care about what emalie. You will be a legal guardian of this child. O I fo I o ke popole ia ile viu le fa pe au mai ngei e songa lumanga. O le fai the two parties who are making these decisions and these conversations, they are talking about the future of the child. Sometimes these kids, they don't want to live where they belong. And ole concern for inga lokelo inga inga usila. When it comes to children, adults making decisions for kids, and kids start knowing. Ole menga loke manga oi. Ole fafika uli for inga le fi ngai mama uli kai mingi. Why are you making decisions? You think you got the best interest of my child when you take my child under oranga tamariki. I fafia le ngangu. Whawhewhea ia vaenga whaamaoli e kausi e lokangaka. So when it comes to us making decisions whaapere au mai ka mai kiki ngei. Wakako whesili ka mai kiki, wakako whaamala mangal ka mai kiki sifuru valu kausanga, po sifuru ongo fo. E ke alaku e a onga, o le olanga i New Zealand e o le winter. E ka le ongo o le pongsa, e ke o mai le whale le lima o le pongsa, a o le malu ru e kolu o ofu. E ke fia sau i New Zealand. Having that full awareness mal conversation will allow the kid, mom and dad, okay, le fialu New Zealand. La mela e kangoi va vai e se ia. So it's like oleva ai le kula fongo. Are we using kids as goods? Are we using them as like oleka ka ngofi fa kau vai ange fo ya le mamalo le kongo. Ole ka ka ngofi fa kau ka ko fanga. A fa mai fo I le view le kalkongunga fa kerisiang o le fa ngau o lo kofi le nga mai le ko. So I am pro law e ka mafai e fo e fa fika ulingi e le mafai fo ila va belinga adopt marka mai ki useful fa ka usanga even fo ile pepe asia ka male ya ka e yai lava fa singo manga ka mai ki nga yonga ele o nga yele kai mi ke ngiu fa pe a inga nga fa ngau mai o la yele ka mai ki nga vai kama o le ngā kongo e kongo sau wha isau e makai. Ave iai whesiri e inga langa o ngā ia le akali I pole a whawhingi le onu makua ko inga mala onu makua. And o inga e kuse e koe fo I mea leanga ngu. Koe fo I mea leanga ngu koe maua le ka kou mala intention nga ieri kai minga vai kama ka miki. So e ka ua I o lau whesiri. O ngā mawhau e from ko kelo ka miki wa a fia kula fonga I New Zealand ka miki o leo mai Samoa ko ngā mai zia kungo Pasifika le la aiki. O ila ko nga le ka ia isi soli nga kula fongo ia ke le nga fai ngei kami mua ma ko move ko ile loi I tuakau for example pe lua e masinga o fo I mai ngoalu falo loa o ataka ko ka maki maoli male inkia fiki la driveway ai ke ola ko kalangoi ma ko inkia fiki ele ile vango mai fiki. So in other words, o lai waka ka ngofi va vai ese ka maki mani mea la sa comfortable lai lako.
and we are making decisions on their best interest, I don't think most of the time o lai ko ke whaia whai unga le best interest del kamaikiki. It's like we try and design the future kamaikiki based on what we see. Se mea sa kako fia ai le mawhainga kako whakaunguinga. So pe o sa uia whamalamla manganga sia kama le maleo ke lenga o adoption male afianga o mengi o adoption. Malo pavjai manino le matau le vai. O isi whaafsili tu ina mai o se whautuanga lau sunga le loia. Ia o isi o le tutupu ua umana le liu mai mo se lumana i manuia. Ai ua skolonga le lei ai tu e vili mai matua i Samoa. Alo ngofo ilo anti nanga lo ke vai ku ngai kelenga e lo le fanga ngo ba tasi foi nei o mea ai oi e fai foi o tau fa malia ina pe o la tau a po malia e tamai a o tamai foi le mo le fai tala le a malanga e mai tu o le lau a tamai foi a o no wa nei a e o ka lo fe au ona e ile anti male anko pi ka o ke le a foi le te ia lea ua fai le tala ua ule fia nofo i alena le liu fai tulafono mai fai mai lo mar fautuanga le mai se fautuanga fa mai alu lo ngofo alu lo a fai lo fai nga mane alu lo alele ngi me fa penga o tutu ai mai se fautuanga la sunga le ile lo ia me ta pula Mangkua e fulu ongo lo ka sanga ka mai ke kinga New Zealand makanga mafai nga ia nga fai unga munga ia se fulu valu lo ua makua i le mafai an makua nga fosi ka mai ki e fai se whakongunga po se mea lai mga oen makua. Even the adopted parents i makua i adopting a mingal ka mai kiki. Ia, a very common ia le issue lea, la wavili mai makua. Alu lo ngofo i lo ko fingi ngai fea pe alu ke ngofo i lo uso ngai fea. Ko i leanga ke linga kangaka nga makua oe. Yeah, that is where we have to humble ourselves lenga au mai ka maiki. Let them go because elea nga ava penge le ka fio finga. Ai vidi ka maiki ki leo. Fa pe they actually detain me me ko ngala le ka detain. Lo wala ko ka fio fia. Ai ngo afia ila ma ku kulanga nga like ola uia fo kuanga i ma ku ia o mai ka maiki regardless penga o mai o fa ko so ifua mai ka maiki ki po nga o mai o makua. Have an open mind in many adoptions. Lawyers, they don't care. They pay the adoption fee, but ile vai falsa mo ile afianga o makua nga o mai o le alofa, ma le afianga fo yo fanga u adopt mai pe fa pe sa u le anga ia makua nga o mai le la fa polonga ai fa malolo la ko fanga nga. We have to be open minded because it's not worth the stress. Nga afia I fuala ile male va mai la ko le Samoa e ia ia le kai me fa ilo ai winga sa o ka mai kiki sa ka mo fainga nga ongon mele nga sa ngo pe pelo mal fai kakala ele se selo so nonga sauni balanga e mafono fa soat I mene o lai no fo fale ala ngono o tangata uma a o fu ikile ngo fa soa ku ai o me ai ku kupu I te tonu o lo ainga e foi ka o mea ngai ke faʻasoa ai wai ke re fakua e siri akulo faʻasoa I meu experience na tutu nai lo fatu fu ni tala e nala no foi atu mo yo atu e no faʻasoa e foi mea vai nga fa na fa pena na mai na yo matua se o tina a mai yo e nei sa ilini lo mana I manuia a ole me uatu e vili Samoa e au kakai le fing fe au ne u te mai o le mau te no patas ia ona vili le tau Samoa ole oke o ngei lo makua o a u malava me o mangale oke lava wo o lo te mo fainga lu ngai o mo lo ya me na o mana o faile me mana o ia tu tu foi la ia le ile sole ile nau mai o matua Samoa ia na mai ini tu ia ua le sa o loko fo ima ia ka penga no la wa ko mai hanu ka penga no ngofo ya pai anu ko finga ro ka manga ila no fia ma fia o le fa pupu ngo la utala le ai masesi o ye se rumana I manuia le te io le lai moni e la sau no la sunga loia a fa fonga mai langa ki le kanga kai e le fa ngo fia ri ku pe alu nei milio ngai loia e le fa ngo fia e isi makua le Samoa
E pia tau iai ma le anganga le na lailo le ala na plan le la fai. Malana pomu le la fapa. Ala ele o kai a fai le fea ngai on makua swikia. E i fura patua ilo le leia, wonga le mafai ala nga kama le meo le pai e le are faise fe au. A o le ala ua sauka me kiki kasi o kengia ngā kunga le kūrunga, even e alu se i alu e wha malu e le mawhai ngāti. A le uto e tangi atu runga le telefoni, a la ua koe sau le akoa le kārea fōmai, i alu loe, a la ngā amai ngā le mawhai ngonga whaia. A wala ngā o tātou e whapena, o le whautuanga la, mo o tō umai e struggle i me whapia. Au war, ua fuanga mai. Au a fai e te fia li liu ta mai titi, li liu mai pepe. Liu mai le pepe, ona e tapu e mawhawhai lele lea, e matua e fiu lona tinama lona tamamo i e upu e sea mai, ua toto le loto i le na tausiaina. Mana tua, upu ale atunu e se langona o le tama na whanaua, e se langona o le tama na whawhai lele. E se mea ngai lua. E se ala ngo o te lo le fufatu alu si le fia o lua e manai a tau o le vaenga. E se la ngona o le tama na whanau. E se la ngona o le tama na whawhailele. Io e se ala ngonga ma whangawhanga ia. O le i soifua ai. E ma whangawhanga i o a ao si urunga li. Nga whawhaile inga o ilo le kiki se i e makua. Ai e se fo ila ngonga o le mele o le oso mai wa makua. Na saula ia lea, ia le lai te le na tupu tūlanga whape nei. Ai o le whisiri muri. I lau sunga le lilo ia, ai mai sir sunga kaut whara wa, o te le fo ita maiti na le liu mai kaut whara. O le leo la tūlanga. O le whisiri. E umarika ia. O le whisiri. Mai nei mea o malava tātou te tala noa ina i le liu ino ta mai. E ia se whaakanganga e ke kawhio fia in kusi folanga. O se lo ia o se leo ai ngai liu ka mai kiki mai po o se fai au tu no au fai ngarwenga le tua po o le alava a ua mana o lo le tamai titi eru ese alu po le alava abatu lon tus fo lau e ai singa au marosi a nga even a wintia e te tau fia tus fo lau sau no mai los Ka pupu ale ai a ka ofir kus fo lau manku foi lenga fela kala momo ole maulunga o le threshold e ka fia kus fo lau abc kus fo lau o kanga kamar kanga kanga kus fo lau e ka kaunga amale ora le court fa ko a mafaila e lenga fa pe surrender lo kus fo lau ongo le ka fia awangi mfainga e trouble a fa pe lau le threshold nga le fa nga from a legal point of view e mafainga ve eselo kus fo lau mai oi o ai la ka ko e ka ke ka ngofia e soli ia le tulafono e pau al ka mai kiki ele mafainga e ka ngoi ko elon kus fo lau al ka mai kiki la e pepe por ka mai kiki la e la loa e le consent age onga la fa pe o le guardian but that doesn't mean onga ia o le full control o le passport lenga because o le passport ele se property assessi o le property ele malo o le wa vaku ia o le guardian o le passport e ke fa nga inga ke travel o le me vai nga lenga expire le passport so po ai mai even leo ele ma fai leo nga ka fia le kus folau se kanga ka se ilonga o lawa o mai le fa ko ngunga fa ku la fon al mele ka fa longa ko o ma ko ka fia le passport la ko le facilio o io nga le identity la o io nga le evidence la le ye konglunga ka mo nga details. So why are you holding if it's not yours? Why are you keeping if it's not yours? Why are we lola kula fongo ia e ke level vea? Yeah. Ai fa vela tūlanga fo le waitalo to lua na lolo tus fola uno lo ferro iso o e ono la vea nga le tulafono wa e fosia fu detain the property list nga time vai na sa no mai lo sunga loi. O nga is not detained. Hiding. You're actually hiding it. Because I must say singa mal kanga kala kanga conceal. E ke o mono e ke ngara passport. So o ke le fa ya ko fa kanga le nga pe fa sa. But it's not a legal issue. Afa pe ola ke kanga nga because of a city. E te rola la utalina matua fia ya to luo mau.
Matua fia to lu mana tu le lei fia mari to lu elevisi Lupe vaksi. awa ole awa wina pea ona na kus fo lau na ni tamari Ai oi. Mo. Ana ke ro sisira mai ole agla ma fau ngai hana na kus fo lau ona ro sau no mai fo ile mea Kali aku lo oficina. Esqueci me voy a cargole kus fo lau. O kele fo inga fa nga ka pangingi finance companies. Or travel agents. Yeah. Or rental cars. Hotels. Mga akafi lo ka passport. Samoa. Samoa, mà nghĩ cái đang có phòng ngài bạn có phòng nghe lái cô mới phải là passport, phải vì cao. They have no right to hold a passport. O te luan mafuanga le tali o vaenga le ala sunga loia ma vaenga le di fa pia na fosia mai rento. Tu sana ofa ia ono leo se tu penti bucks. So, ele va pela o le ka ofi fa malo sirvaenga. O la e ka mo ave yo as a deposit. Kusa deposit. So, oh ja, nga hola passport. Hola nga passport en fa deposit. Tu sole Tasi le vaenga e pe ai tango tu nei le tanga ile o lava. Ona ofa lole o le pond le. Le pina o masani awa o aku ngui fafo. Ili sao nga mea e pea a credit card and only in Samoa. Ia wa fai fo nge ia o nga wa lo fa mai ngai kampangi ko kudia ko e wodi tau pisamo. Puyo lea. Ya ai tatou tele I fasi fo le tatou wala vanga po kala mi wala ver po ya va ko lo le no fari tina no vai nei. Ai se tatou tu momo ai nei fasi langa ya. Ai nei fasi silanga ya na la foto de la no tau runga mai tatou programe. Ole fasi silanga le Queensland Fast Supporters Christmas Party. Aso to anai aso fitu which is a stona nei. Ile tau leo no ile fiafi Riverview Community Hall Tasi Toluvalu Queensland ile pitonu o Ipswich Road Riverview ia tatou malava Queenslandi tau sa ili se melulu ai lotino faio vai se kueli maufika awana ingalo lango le tatou fa moe lea Queensland Fast Supporters no winga e o umaya so sitangata e lango sua ile malo ia o fia ai ile fa moe lea MC mata utia o na fiafi o le sunga ia turisi Samoa fono ti turisi o yo le afa foina lepo lango sua le fa moe o le sitato fasilanga o le o tati tia nei au tafole a taua marsunga le loia ile tato ofisa au kilani ia tato tusi lulu le o e silsila mai ai le lulu tele o le sailinga o le amiotonu le o taoto ile tato ofisa mo tato au kilani now o to uma le fa mai a mo mia sau tusi lulu pepa lulu e tasi es fulu matala tasir pepa lulu es fulu matala tusi lulu tolu se lau fitu suma le lima tala ile tusi atoa e tasi o le fa inga o pepa lulu le tusi e tasi e lua se fulu ma le lima lono winga afa pete sua tu tato ofisa lua suma le valu 28D Lambie Drive in official tato Bluwave TV e mafaiona ela tu le wayel tato ofisa ave lau tusi e mafaina ave a fia finangalo tutongi ai e manaia le ave tu ila lolo suafa fa mauralo le numero tusi lulu malo address ma se telefoni ia ona e alu le o e fa to a mata ona wina ele committee ai masela tusi lulu o malava olena e maua mai fa to wina lungo le tauta ya e te tau ona e toi fo I mai te tongi uma ia asiata maritato pulenga ina ile Bluwave TV mai le amatanga o January, February e o Yamati e fa solo ina no winga awete pole le taimi nei afia ni lava piki lo tusi lulu lo ilalo informations ia e fa to ama fai ona o ina tato tusi lulu ma payments mai le masino January, February mati e fa angata uma ile aso lua suma lima o a perila lua fe lua suma lima o le aso se ina ile tato lulu aso i masino me
no nuinga se ila stona e faso solo ina ia le ua fonga menino tulanga o le tatou lulu e lua se lau valu se fulu tatou tusi la ua titono le tatou ofisa a fio atu matala awatu pete meli mai foi ona o kairina tu le oe ia ete alu e fatau lau fasino mai sunga ya Leiataua a mai a foi le nei fiafi e tofu o lua male tusi lulu tai lipa se fulu e te lua o foi malu sunga e tu lei le lulu ia pauna ona i vaenga le tatou lulu lalisi mo Christchurch mo ila to uma le fafonga mai Christchurch o lea ua whailo mai o le fionga ia Patele Paulo. Le fionga ia tama Patele Paulo ma le committee o le fast supporters i ina i Christchurch. Ia e tau te whaafisota i ina moni a tau tusi lulu. Ai mo au kilani le vaia e whaafonga mai sua nel tatou ofisa Lembi Drive pena o lo meli mai lava ona tu eselea mo lau sunga. Ia ai fatoa amatona au tatou payments ia January, February, March i le tausanga fou. O tau Australia o le malanga tu lava ia le committee mo le tufa inatu o atou tusi lulu. Pauna nei vaenga ia e tau runga i le tatou proklame i le vanga na fiafi la fotu i le roa se lua. Ia e tau runga mai le tatou proklame malenga ngwha alo whamulmono. Ia, whaftai. O sai mai lau sunga ranga o ki ka po ai se fai ko ngai ma me la ki lava e fia kanoinga o fif sile le loia le ka po le siksengi le sa ngoi el palmi wa nga ka ko kanoi ranga le wa fia fo palmi ska menga singa ni ma mi ko se ka kanoi ka po le siksengi man melen ko puma lau kusene ye faftai ali Leiataua ya tono le sa ta ua pele i sa tauna lango mai sa mo ele siksing sa e foi tala sa fai lava le sole ava ele i lango ina ele palemia marang fainga malo siksing ia tea ele tatau na lango inga pe ku mai le malo sa mo e fai se la ko opinion ele siksing ngai onga ngai le mafuanga. And to answer that question, we have to go back 40 plus years ago. Inga walu fo ma ile sa e avere malong you sila inga wa violate langa ia right as a Samoan citizen in taro ile siksengi New Zealand. Nga ye malo sa mo e ku fo ma ile sa. Ele ia, and I'm talking about 1980. Nga ole right to citizens is an individual right, but we cannot help it because ole right arkangaka Samoa ko akasi, and we become a race of Samoans where we all have the same entitlements. So ya kia ula oke faʻasoa le fionga palemia from the point of law, because anga faapea ngi e o mai le malo Samoa e lango ma ave le malo ngi usila faapea ole right le ole right arkangaka Samoa. Can we imagine Levi from an international law point of view? It means we are not an independent country anymore. It means like we're fake like our independence. Ole mea foi sa I was hoping Levi Levi ngalanga il komiki. E lua awala sa kaunga ko mafai fai because ya kia I'm happy the results lo mai, but we could have had a better results. Include our descendants. Because sa kaunga let the parliament process go through. At the same time, we should take the matter to the court. I make it very clear from the beginning in our submissions. This is a legal issue, it's not a political issue. Because nga violating New Zealand, yele right akanga Samoa, given New Zealand is a signatory to the covenant to eliminate all racial discriminations. And I'm talking about the conventions, international conventions. Like o kongua o whamaumaunga le kōtang New Zealand kaimingi. Anga whaapea ngi o lae whaifi ngaunga parimenge a lae su yang New Zealand because of discriminatory. I have strong hope if whaapea New Zealand. We are going to grant everything now. Or what do you want, Samoa? But o le whaafika auli, we become negotiator in the process. We tell New Zealand what we want. E leo ka konga se,
o New Zealand. Some people say e ese le instrument nga mawai le siksengi ko elau niwe malalokonga. That's wrong, because you have to go back in 1924. O King George V nga saingia le kulafongo, nga Crown Tai siksengi ka ngaka Pasifika le ngai lalo pelkangia, because we all countries of realm. O le mele nga kupu le kasiva valulua le kulafongo le nga whai mautun, what it was unlawful. But none of us, ele ia se Samoa ngalo ko challenge le kulafongo le. So I agree with Fiame. Ele ai se mea la asawa e fua le malo Samoa. It's easy for the oppositions to come and support, because what do they have to lose? And with great respect to le whainga malo le HRPP sai ai, o le positions foi le hold le HRPP. Ele io mai wha pia mai vai kaimina ngā ave mua e loa whi malkol. Le la mako aku mau ke langolango inga o kou. Because that is what sovereign country do. So o ke alofa la le whainga malo, o ngā o leanga ave se wha pia ele i langolango inga mai le siksengi. And regardless pia wha pia ngai e saula fionga ia fia me wha pia mai. I'm voicing my opinion as Fia Me Naomi, not as a Prime Minister. Ele vale New Zealand. You know, your title as a Prime Minister, as a Minister of whatever department, as a Speaker, it's 24/7. Ele whekau la male ongo mali e le wa ai whalakula whango, wakako kongi le moa e ule awhainga wakako play minga le malo Samoa. I think they were very supportive, and their prayers were also part of their support. Instead of, ole ala ko kala o mai whai. Ole ala kala o mai whai yang New Zealand. If I yang New Zealand, we want to give Samoa back to New Zealand. And this is the voice of Okaikai. So le mea langa lenga nga langonga vole whangongo, but ole issue la lela e mawhai ngā lia e mai le kaimi ngei going forward i le process lela o ngei. Kusa lewa o mai New Zealand le whai unga. E violate ai fo i kako right, cultural right. Ole a ia ale kamai kiki ionga mākua. Leo whai mai, e entitled lo ka māmalo ki ngā pia wha pia sa whangau mai e kausanga ia. And what about my inheritance right? Lela la asau ngir ko inga malo makua lai sa mua kai mingi i lalo o le kulafongo lo pasia. And all of a sudden, o lai mon muli merka mai kiki wha pia aku ngiu sila. Wait, na, ele mawhainga e mon muli lo ka māmalo ki ngā. So, descendants' rights are violated. And descendants' rights can be considered cultural rights in lalo international law. And that was my concern. And this is where, again, lawyers would take argument, and lawyers would make money out of, you know, inga lelewa ai mamao la konga kama whai e whinga au le maka upu. I was really hoping if apea e avena maka upu le panemenge. And we take New Zealand to the High Court for violating the Human Rights Act of New Zealand, because we were discriminated. Maro, ole mele ole penga sango foi ede kaunga fie for maro. Wa ole afianga maro kaimi ole chapipi. Le warin ko kupurives. Ole afie for ole maro. Ang fa pe aku banga le sengi me pe oi dei la mo ke sengi se me o menga me ka individual rights na. Au kango fia. Le la ku pole pa bla. E ke aula ia ele se me apa mai de malo ka pure ka minge wai ko ku fo na se me a me se le fa ka descendants ole ko ki kilo descendants malo fa pe ona tatu taimi moni le va tai nei ni so vai nga le o toi fa pula tili sau no nga sunga loia pe la vai nga ke so fa mai sa yes sa ta fa tau tu fo ia na fusu to tasi lava mal fa so so ni nei loia ia ai ke so pui nga lava ele malo Samoa ole fa mamaluina ole loto na fua yo na fia tu totas ole mafua ngala na ya la yo na tu malo sile malo e fa ilo atu ya New Zealand mako kiro ko fia ku pongo loko nga sa mako ye mumua ile va fa malo ile malo deep inside ole loto lava ia male langona alofa ilumana imanuia olanga ye ile langolang e sa ora iyo ai ole va ia
e le fia ko ilalo le sifika fika le anga o lo ki o le karo lau tu to tasi matulaga umana mafuai ngai fa ya New Zealand get out o manto already mato tu to tasi ko ke le fa se e foi ma ko ngia ko pake kama ngia ko o le fo e ola ma ko ka mu ma ko soko ma me fa pena e piu si tala fa tai foi le tau fa e ma manu wai le tulanga o va fa al malo a o le loto ai fa loto I fa le ma le langono o tangata e le ka wilo le fionga ka mai kai par mi le si le o tele lan talo malana bi inga ya me sur fa inga mano inga ia pasia e ia le pili e manu ia ai nisio nai ainga ia mtata uma ia o rungal tata por kolame e le devanga la fiafi e ala fotu ia te uru mai langa o le tata malai le na ia fa mai au le tata ta ape fa tasialia e no luo le fa to a faile le ia lua dina ia o lo ko wala ngo le ber ko ne ia matou malanga fa no lei e luanga ngai me kai afa minguke sa o moanga kala nge mo lepe fo fa msingo le fa msingo nang fa sa mo sa fa infuso anga o fa msingo ange le vale o kuanga ima afenga ma le o ai e le fa msingo fa ngua fa msingo nga singa kala fo le ka ko susu akide ale nga mo mai ia kala mo ku fa nga inga fa msingo nge o le nga mun muli si di sa ngo ele sunga iloia o se vai ngam ka kia fo le admission le ka koso ya pali itamelang ya John Kamelang e kulang ese fo le ka yao ya ilau sila sauni o le mesa o piki nga kemi o le awai o le salo ska mo fo ko le me la o mai ka wa awai le min ska fa msingonga ya ise admission ale alanga CEO por le city for le famsingonga le sunga fo ya pali o se vai nga mai ka winga nga so wa acknowledge fa fia le famsingo city presiding judge le mka opule ya kai lo ngolo ngonga pe kula ese fo molo a kai fonga me te o ese fo mka kia fo vai a pe ngai kulanga ya langa lewa o fa ruo nga mention le presiding judge ya le kulanga leo le awai o le fionga fo minska ya mes fo kai mo mole wa fa ka sele e minska o fa singonga mo sanga CEO e mka opule wa fo ya kai admission sunga ya pari e ngole ka ko kai mi va taile ya tau mo le langa fo email le e sa lango ngal fia mal fa tai no wa manga ia ele famasingonga maulunga ngi usila le acknowledging o le fionga mingska sa awai ya ngo mai fo ile ia official le court ngi usila va ku kongun mingska fa ngo fo luma so it was a privilege mau ia lo ia ku ulai mamalu ia fa kulanganga ila lo kulafono it's not the person but the title I carry le ngakala o le si foi la kulanga foi le anga ma kalango foi mai si so alo ia mai si ko fa finge alo ia o le process ang usila e kolu le me e vetailo ngoa pe e fa pe le la alo ke admit mo mua lo society longa lua o le the Council of Legal Education o le longa kolu it's the criminal backgrounds so regardless o le ale view kanga about your morals and everything law is very straightforward. And o I fo I o le whainga law degree e whainga, whainga o le bar e whainga, but getting to stand as a lawyer and be admitted in the bar, it's even harder. Because a whapeangi e maua I fo I criminal convictions o la e recorded I Kongo o New Zealand, a laku law society ele pasi lau character, a laku le Council of Legal Educations, ele confirminga oe, well, I must point ngai lo ia on law school. So it's like poa ia le history o le olanga kangaka based on what people say and view. When you get admitted in the bar as a lawyer, it's a great privilege. I pay your kala for ia le presiding judge le whakaukonga le sunga ia pari. It's your reputation. It takes a long time to build it. But only take few seconds to destroy it. And it's something lango ngai fo fa kai le ali.
Fa o makoila i leo ma kalanga malisunga lea ka wa. Ia. Fa kai foi le ko fa ya siaka atina. Ko fa pe ko ki kuli e lo ye fa fo. Kwa fa ya lango fa sa mo a kinga ya ma presenting or ka ko miska ya mas foi ya so fa pari o is am moving. Ia fa mo ko se ma o foi ka mai pikola ngai. Ma lo fa tai. O lo ia nei wo o tonu fare famasino le fe marato me fai ai. Asia tatina. O John Pali, o Pali I John tai malangi. Ia le wasila tu I masauni io. Ai fa tai langa o tuatu na fainga o lota o to mai ai le manu le tava ai no fulu. Tu langa langa no mal fa Samoa. Le anga o fia I diskanga kai anga kofo kua palangi lo ke ia le o kia I fa Samoa. Ia ai o fia lava tatou te fol laulo. Io tatou tamali anga ai mese o tatou fa sino banga matupu anga. Le anga o lai fa mawina I toto masa. O na fita I tunga. Tau runga proklame le vanga na fiafi. Ma tau fa atu tatonu la vamlei la e fitu le nei vanga na fiafi masunga le landoia. Sauni Seleni a mese foi Godfather. Ia ele tatou ofisa o tu. Ia mese foi o nei le malulu o Utah. Feilo ai. Fa malulu atu se fai atu la valina fiafi tala sotaya. Te lona ni nai o totonga. Ale anga o te alu le pala aulia. O le launchinga o le tusi. Ale sunga le li professor ia Dr. Tavana nau Tavana. Yeah. I biwa you provo le sotaya. Ia te lo mo menai o totonga le sotaya o mai ile afia ai mai ama to nei Samoa la fufonga ba tele se tala o pa male to mali. Mato fa tu soifua mai manuia. Soifua.